O te whasi sila tua toi a matali nei te on manga le whono au whai tula whono. Malolon sa in mota, e leo toi tere se vaenga o lo toi. E whatati ese tatu tau on manga mo malolonga o lo sau nuole a fionga i sui pāle mia. O te tāpala o fionga mo le whaua wina o lau sau nuanga. Raftai, lau fionga le whongtalai mo le whaua wina o le sau nei usunga whono. E walawa le tātou ngā luenga whātino e mo whoi on whaftai. Ia, i lau whionga e meise i o lau whai ngā luenga. Whionga whai lau tusi, ma sui whai lau tusi. Ia, awa whoi tautua ina o le Palemene. Lea ua sau ialo le tali ngā sua. E o mau whoi whasiri ngā malosi. Palemene ma malu. Whaua wa elu tātou wala wina le nefef. Lau whionga le whongtalai e whaile tātou malo longa o mai ia le launga le neimtanga luenga ia iana amtawhai oi tulanga whatino lau whionga le whongtalai ia o le mtanga luenga ngā luenga e lau inga ma tina te tele na tuele o pose lilo ia ile antoanga o mtanga luenga o lo iai e ona iai le pulenga o pela wainga ia ile ele e meise foi le ngate fale ia male aviation ia po vale savili fa pena foi ia tato utility services e ona iai ia le pulenga suavai ia e meise malo si fal tise lau fionga o se tala i leo te lenga o tātou infrastructure pe lava o na tā ua le teimeu sola le sile i tū tā ua wa o le infrastructure e mawhai ai o na whaangai oi ngā luenga mo le tamau ainga mo se manuia o se atunou le lava i tā ua mai tawina le taunga tā o le tātou infrastructure i e tele tūe e mafuai le tulanga lala lewa sila whainga malo ina i eto si tila i ana whainga whawai le ngata i lea i a alwhatulanga ina o ngā luenga tal whangai i leo pose lilo i le tulanga na tupu mai i le tātou malo sianga whai le tise e o lava ona manino iai ia le nei Palemene mamalu ia i le tulanga o lo ta oto ai mai le whaingo fie ia le whaama moe pe ona iai le teimi nei e mo le si le whea o lo o tulanga mai se tulanga e ao ona manau mi ai se seleni se tamau ainga tala whengai e mawhai ai ona si tia ma ia whaale leia le tulanga uti o iai le tātou e le tise ngosi i le tulanga iai o lo si pe nunga le tamau ainga si tātou atunu si nunga le manao mianga o le tise tulanga whapena pe tai e le o tulanga mai se tulanga le lei ia le tulanga o iai a tātou wafi ia ma le tulanga o lo produce mai ai e polo o ngausi mai ai le tātou e le tise le si wila le vaenga e au foi ona toi silsila e le ilo te tau o i tūtala whengai e meise le pūlea ina le leio aseta ina ia mawhai ona e ngata ia whausia ia whaale leia ma ia whaauau le whaonga ina pia ia o tātou ngā ruenga te tele nei mō le atina e manuia o si tātou tano lona lua lau whionga e lo tilo ia i le whainga whawai e toi whtuna iai ia le whaatinonga o ngā ruenga ia po functions lau whionga ia se o sai ngā lau whionga le minstalo tu lai mai whau la vea le whionga te itai li tua mai whasa ia le mawatu se me vi whasa o sao noi tātou tala noa e tātina ai o infrastructure le tātou tala noa ngā luenga te tele e taipe o awala wafu e taipe o el tise
O atina te tele ia whalangolango ia isi ta mai atina. Mai a tatu talolo ia atina te tele ia. E a wala te tele, e le kise wafu, tulanga umana. E whaitau miliona. E saola le saunoanga. E whaingata e le tulanga tau tupe. Ono le tulanga lea ua iai. Ua tatuanga il consumption expenditure vis-a-vis development expenditure. Le lau tatuanga ina il consumption expenditure ai oki ai le kako development expenditure. A le lau saunoa le minsta e tau tele le tau tiro iai. E leanga o e maua mai ai ia seleni mai le development whakupe ai le social development e le mawhai o nā tina e le social development tulanga tau waonga tulanga tau whalmai pe a le lava le atinae a le atinae e whalaolango e wale te tele infrastructure development e mtua whaingata le tulanga le nā ona le ua esel mele o tatuanga iai o tatuanga e mo meo consumption expenditure e pela o mea ua mafuri iai tatua tinu le teimile nei pela se tulanga lana tau te le saunanga se koe kilo iai il fa vai o tupealu o le wanga i el malo. Alo, tai sa no lo fiona le te tari tonga ia. Tu atu le vano e fa wal sa no lo fiona sui parmia. Aftai fa mawina i le nganga tu mut fa lalu. Mana tu lo ngai mai le tulanga voi le o le fa ngai no tu pe tua. E va tu fa ngai na. Ma ainga. Ai le fa nganga tatu tu pe. Ia mo le ati nai. Tatu infrastructure. Whamawina atonue se teimi ia ona anga ia tule iai e wao lesi le vaenga lona wha ia e lai ona whale tonu o tatou resourcing framework o lo whatupe ai ia a tatou infrastructure peia ona sao noa ia o lo o se leni o lo avatu i tua i tatou a fioanga e ati ae ai. Ia, o wha moe ina i ati nai. Ona ua amatau na iail mativa. Amatau na o tangata i whafu. Amatau na le toi masani o tātou tangata i le ngā lulue. Ia, i whātuanga. Lau te lenga lea, lau whionga e la o tuese tala si taimi. Whainga whaavae toi ftunai. Ia, au alfa tinongo ngā luenga. A me se foi lau whionga le whongu te lai. Ia ina ia sila fo tilo technology telefengai ia mo lengata ina ia mafai on fatino nga luenga fa wow sustainable ia mai se foi ia ina ia so swani ia ile tato renewable energy fa te tainga ia o le tilo ia pe ona ia ile nei vai tau i malo sianga Fafowina pe ona iai ia ma available lea technology pe tai lau whionga inisio nei technologies pe ona iai e tātou solar ia ele o consistent foi ia lo lantou whaongaina ona ele tu mau ia le production ma le energy e mau mai ai lau whionga whaongtalai o nai vaenga na mua ia e amatai ona tanguta le tātou cost o tātou infrastructure. A o mai foi le tau o wala ia pe ona tau whai atu. Ia o le tūlanga lava le nā o ilo iai. O lo matua tanguta tātou o wala. Fua i isi atunu o le Pasifika ma isi atunu o le Rangi. Lau whionga no mai leo li tūlanga no na lua ino nao te lenga tātou tu mai whapitoa. E whatino ai nei ngā luenga ia pe ona iai le tātou infrastructure. Manau mi tele le to mai
I le na o insinia whai awala, au so se tuai ngā insinia lava. Ia, e le wana onga lea, lau whionga whautala i le no Samoa, lea tunu e whengai ma le nei whawhita auli. Pitai, e ele nau ta inga, ina ia to sila. La whainga malo, ia ele ngata, i tātou waonga, ma i lātou atu, i Avanoa Whaskosipi University, ai sila foi, ia tātou waonga whamatata e sese. Pea on silfia. Le me fia whasa o lau whionga. Ia, ma maria mai lau whionga e si Palemene, la tuatu le Vanolo, e tai o le tuangai, mo se me whasa. Sanoanga le, se ngai sui Palemene, le anga i tonua i le capacity problems. Lana wenga o tangata o lo iai to mai, e le ngata la o masini. Tauna lava equipment whaatino e tātou ngā luenga au tangata iai to mai iai la le awala mi whaiai on na whafole i tū lea e se whautuanga an mafuanga na o le mele o le tau wafo o tātou ngā luenga ina ia mawhai o na tau wafo tutusa mai tangata i tutonu o tātou atunu alona wenga o le iai lia lato o lo iai to mai ata wafola e compete o le mela tau e titul e tato o le ofo e pitusili o le maulalo a o tangata o la iai to mai e tu sape tolua ia tato operators iai e le tūlanga lea o le fausia o wala. Ala le mea watupu. O le mea watupu e le matoa le vai. Lala le whawhitauri. Le tupu mai whawhitauri. E la wala le si umu. E le tāle whengai ia le vaenga lea na filfili. O le iai tātou tangata. E iai le to mai. O te le lopen whapewhea na whaile tenda lea. Na maua i le vaenga lea lātou te whaia nei. Ma o lea te lea e tātou whawhita au. Nā whatati atu i o te whatafa. O lesi lea a wala. O le tenda le lei o tātou ngālua. Nā whionga rung whetalai. Ia. Nā. Se on sa imara wala whionga. Ia, se tuatu le vanoi le. E popo si vaenga le whapopo na o hueda sa tau talai. Se me fi ma whamamlama po se me. Ia, me fi whasa. Ia, se sa. O tātou awala ia pena tā ua. Lea voisa au tau talangia le tātou atina tele infrastructure. Lau ala lea nga isi umu ma tātou alawa dam, ma tūlanga whapena. Nā le pe e mātauina. Poloketi te tele ia. O lea e whatupe mai i mo whatupe e whafu. I ei le ATP ma the World Bank. I ei ala tō qualifications. I ei criteria e whata oto mai. I le taona ausia company Samoa. Ia po company umai e tau wofo. I le whaingo ngā ruenga nei. Tam whaila ia o nā whia tono le whitwhiringa. Pela al mele tula i mai. E o wala lea wala lea ngā isi umu. O le tau wofo e maua company le mai Asia. Ai pei e leo ausia tātou company ngā waa ia mna o mia. E le World Bank. Ia ma le pole ATP. Lea lau te fundinga ngā ruenga lea. E whaisi maualunga ma ausia ngā tā. E tātou company. O le mele au tupu. O leo te vai atu ma le maua va per company le fausia ina nei la wala le anga isi Se company e la toa ia mta vai o construction o le o fale. E le tiring na to nga luenga construction mo awala. Pe o le mele se to e sida i tūlanga ia. E tau na fi nau malosi. E fatupe ia so san me fole ma wai tupe nei. Ina se to na ia la qualifications. So wale tau te malama uma a ngā luenga ia whaatino tātou company Samoa nei. Ia lau tātou mulmau nia siri mamao nai lo ngā luenga le whaatino nei si Ia peo tūlanga na o na le foi si ati na e lumana. O le i whirwhiria ia ni ala company.
ina te ho wo te tula I mai na tulanga pe o le fa poponga le ala o fionga le fon fetala I le mtau pulea ia tu le vono lo fionga sui palmia ia faafetai faamauina ma le agaga faaloalo le telega o tuanalu mo le silisia e le tulaga o le tauofo a me se foʻi ia tomai faapitoa faatene faamoni e moni lelei le vaega pea ona taumafai atu taimi o sola ia I le lē o atoatoa o se capacity technically ia I o tatou insinia ai nei e mata I le tulaga o le designing o tatou awala o le silifia e tāua ia o le atoatoa o le iai o le tomai mai lava I le tapenaga e o le design e o lava I le tulaga o le fausia ia ma tulaga atoa e moni o loo iai le capacity tonu o tatou atunuu I le tulaga o mea faigaluega ma tulaga faapena ia pea ona saunua pe tasi pe lua pe tolu but e lē o mafai e tatou ona finauina lenā vaega I le vā ma le World Bank ona o le tatou technical capacity internally e o fea fo ngoftalai me fa sa so dwai se o sai malo fionga sui so palmia santele mtau pulea le angal tatou wala le e luatu nei alu le port a matatu I malifa ona tananole o tatou ma le World Bank le whaingo le tenda le finau le o tatou e na le tasi al company le tu tonu e na te ausia tulanga ia a ia isi company am whai ona joint venture fatas e fausia le luatu le I malua e tau o le malai valele na io ina le World Bank tu fatasi ai loa company e tonu e a fia ma le company le a ruri out ia le alanga mangia le le fuafuanga na le fina o tatou o lea wa iai la tone sa fausia la te tele fatupe le bank ai o le falavelawe le tupu o ke le lope ang whapewhenga ka sao mai company le le whaiangei le wala isi o mule o ke le ai whawhikauki Faafetai ia faawau saunoaga lo fionga le sui palmia masalolo o misi le faafoga taitai o le ituagai le amataga o lau folosaga le tau o tatou auala oe tāua ia o le tenda ma le tulaga pena ia o le taula tau e ona tapena le malo se fuafuaga talafegai control ai le tau auā o le taimi nei ia ua tuua le tatou faatinoga I konkalate a sa war con galati tong tapeano tong fayat luas fulto sang taluai sa fayon fatale wala luas la wafi petor se la wafi kilomita 10,000 nei ia o atual miliona viva sa la wafi le nala o fionga fong talai ia ina ia to mayo le nat fatinoy ngalwenga nang farol e ia o wala ia ma tu tal no tuai o wala la fatu pe me fafo e sei ma wala le fa ia tatou Lona wenga, a whai o le whātupe mai whawha. Ma whātino e tātou company. O le ala wa iai le quality le nā me whai e tātou company. Na whai i a tātou wale pēwhai o tala no atu. E le wha mai ai no le wala le lotu le malua. E tau o I le airport. E le tala no atu o wala i e whātino. E fund mai e company o i e whalapu tonga mai whawha. ia malo saunoa ia ia lau whenga whuktalai ta te maia te maia le la tau whai tuai whatino la vahenga mai pea no tau whai atu o le tau le ia le teimile nei o le mea whaingtala na mai ina ia moni le tātou tutotas e te tau e ono tātou sila ia wala tala whenga ia ua pea ni o tātou whaalango lango ia tu nuu mai whafu i le whatu peina o tātou infrastructure o le atoanga le nala o whionga le tāpenanga vai alo whai le manai e ano tō vai atu i le awala le tua e 4 kilomita ai se furu 5 miliona lo tau e le tau ngofi e o vai ala i isi awala whapena
Aore no ta ina ni taunga ta tele. Ile amatanga le reform le na o ye. Sa ye le fa mo ngol malo. Ele ngata I tonu le loto I tonu le. O le tato tanga luenga le design. Ai mai se foi le sapalaina o le ta. Ia ma le ma. Pe ta ina umani. Ua outsource mai tua le design. Ma le tulanga le lau tato taunu le taunu unga le na. O le taunga ta. Before no fai le lua fela o film. Le la ele nei tem. Le la tamo fai perno tom fai atu. Tau to ilo. To ilo I tulanga tala fengai. Awa a le mafai on fatu peina. Ia le mana onga le lima sul valu a wala le nei fona. I le mafai. On fatu noina. Petai ia o le tom fai atu le na. Le si vaenga e tom fai ai. Mai le tomai o le planning fu te tau. A mai se al tatu asset management. Ta ua I o le vaenga lea. O si vaenga lea pe sa tele ina le manatu ma mawhai ai. A o le vaenga pitu ta ua lea. Lau whionga le whong talai. Le mai ai o le tatu whono I lea so. As whareile. Sa whatino ai lea se singa le. Al neimtanga luenga. Ia ma le pulenga flau inga lau lele. E la stonai. Sa matu lea sia wala taitasi pe on na mori mana o mai ai. Pe itai ina ia asi uma le tele o awala. O le tū lea, au ala lo I lalo, o le pulenga le, ale pulenga o flau inga lau elele, lau whionga. Fa le tonu tūlanga o e conditions tatu aseta. Mai o le tala manino le nā, I le tūlanga o lo ta oto e le teminei. Le ala lea e te tau ai ma le tā ua o le tūlanga tau asset management. Ina le ngata iai, ila tau e ilu to mai whapitoa, mai se lava. I insinia, e ailo latu to mai whapitoa. Le ngata insinia e fua mamau, tulanga tau se leni, a mai se fo insinia e ailo to mai whapitoa. O atu ainga, whaalelea, e whaatino ai, ia nei awala. E iai se, e se avanoa e whamatala wililiai, e ta I ilu tal tonunga. Ia, o lewa no fale sa tu ia maari ta ua pa tatou fatusa lava e le tulanga o ta oto ai tatou wafi no si el tise le nei taimi pe ana si le fia ia e pe o tulanga lo to oto ai foi le to sanga lua fe su fitu ia na ia sa su te ovala mai o pepe o momoli o le tatou malai valele mama uai ele o iai lava se tulanga asset management fatino le vaenga sa ta pena I fai fa vai le na vai tau pe tai o mai le terminei ia o lo fito soa ia I tupe ia ma insinia po feta o to ai lo fiona fong talai le nganga na tam fai atu ai ina ia le ngate e fa saoina tupe mai tato ngalu ai ta pena le lei fai fa vai ina ia ma fai ona si I dunga ia le lei o tato wala mo le paia o le Palemene tele la to ena talo mai ia o to wala ia o lo fa mawina uma mai ele nganga langa te talo mai al fai pule ia manatu le io le wala ali se fai pule o lo sila la le tato iona aseta awai awala o matua onga le fa le ton ai te le lo la tu sao I lo tatu tu mau ainga ina ia mawhai o na awe le wha mua ia I tūlanga tala whengai wha pena ma matai o na whau mai ia le tā penanga o le tātou a seta ia wala ina ia tūlai mai se tūlanga tala whengai tele vaenga e whare tono e lau whenga ia e pēa no whai atu ia le ngatai le tau ia o le tūmai whapitoa mai nai o tātou alum whanau o lo tau tuaina ia le tātou a me tanga luenga lona wenga e tāua mai le planning e o lava I le decommissioning o la seta e te tāua na tilo iai na ia maua wha maumonga talwhengai e improve al tātou a seta lau whionga o le lona wha ia pēa na taumwhai atu o le tātou resourcing ia por whatu peina ia o nei a seta pēa o na whai atu I le point mua ia o alu lunga le tau lona winga
Wa mata o na tātou tilo ia ele tu langa e whatupe ai ia tinai. Wa tinai ele tau ngofi. Lala lea ia te tau na tu silan maloi whai ia i se whainga tala whengai whatupe ai. Pea on silfia lo iai tulanga tau fiwa levin tulanga whapena peitai ia elo iai fut whamumua ala whainga malo tuanai. Ia ilo na whaongaina la silsila e whainga malo ina ia tala whengai le vanga. Me viva sa o lau fionga. Ia, sei tu rei mai lau fionga li. Tai rei tua ngai mo se me viva. Pea iai si toa lea e tule mai saunanga sui Palemene. Ese a wala. Lea e a wala ngā lue. Iai foi a wala al malo. A wala ngā lue la lea e tenda au ti tua. Ia e whapena foi ma wala ia te tele al malo. Wa kele foi la ka ku kampangi le we yai. Kampangi nga fakia nga luang kele. Ma kampangi nga fakia ia nga luang laiki. Ele nga kala ingi polo. Ai whapenga foi sa vai. O le ku uma la kom singi. Le ku uma. Au ka nga wa lava ko mai. Ele mol meo le fausio a wala. Le tulanga na tau tele ai. Le mele o le tenda auto a wala. Ia toi fo i le mea na iai. Ia maua i le avanoa. E la tau a altulanga lele. Ile tau. Tatu te lo uma a fai a kua ele. Ile vaenga. O le a wala o tau. Na o le lima se lau iata. Ka maua i le ngā. Ka i lima se lau iaka uma. O le tulanga le fa pe mai. E tilo i fioanga. O fioanga uma. I lima sfulu tasi tu malo. E kawa uma i awala ngā lue. I lato watina. E le se tu malo e vape. E le whataua i a lato tua mauta. E tau anu fuafua te tau. I a whai uma awala tu malo. Ia, tua te pere avano rau fionga supan mia. Ia, lau fionga whamumuna leitu o lei ta penanga malutanga. Ia, maria whenoa alo whinangalo rau fionga sui. Olo tulai mai le whaula vea whale alupo. Ia tua tula vanoa la se me via whamamlama lo whinangalo po se me te whisau na whasa. Ia, whamamlama mole lau fionga. Whaftai Ai lava mole avanoa. Lau fionga le minister. Whaftai tere mol fola sanga malama lama. Ia na e tā ua e pe lau fua whaatatau, pe tasi kilomita ia e aluele miliona, vale miliona, ma le tolu tesi, ma le 5 miliona. Fie e wha ai loa atu mai, wha mama a venga. Whale alupo, e 4 kilomita e mai yuta, sau mai yuta la awala al main road, e tau lava i tai, le whale alupo tai. Ole talam le le mo oe. E walua ma le afa kilomita o lawa uman whaata. Alaila iei vaenga i leanga lava. E lea whaina. O le sila tasi ma le afa kilomita le tau i tai beach falles. E ma sanya na whaatia ingai tourists. Ono leanga la awala. E toi fo ia iaisi. Ia waila na o le tasi ama tesi ma le afa kilomita fia moe se awala tae alu i whale alu po tai. Tere i tourisi. Tere il fia o tangata. Ai taua I lava lau fionga oe le la o mua toi au ala tai whala lupo mal whalo halo lava. Alo whaftai, ia ono le mta apu sa sao no i ele sui o whale alupo, ia sao no lau fionga rini, sui i parmi. Aftai tere lau fionga. A tonu e I te mana tua ele talingalu o se tasia nu sa fata. Sa ta pena la umma. E te ia sau fai mai. Ua fai mai kapeneta ele fai. Ana tu ele fa penal ni vai tau. Ele tulanga ilanga te sia uma pea no fai atu ele ia sita I tasia. Au le nganga iai e tato I loa le tulanga o ta oto ai a seta o awala uma le tato malo. Aisa e iai le mana onga e launga te sia ai tangata uma. Ia o le oi le ainga e ala ile whaongai no tātou awala, me se wela tinai. La nganga le lau whionga, ia o lo tau ta pena ai whainga whaavai tal whaingai, pea no whai atu. Ia o le tūlanga le tā ua ai,
ia le to mai whapitoa. To mai whapitoa. E ele whisiri na sauno aile whiunga ele. Sau whapito i las whareile lana saunanga. Mai tā ua tele lea saunanga so matu whalongolongo. Sauno ai le tulanga whainga whawai. Ai mai se o lea le whainga whawai e mawhai ai ona te pena le lei. Pena le lei. Ma whaatupe umai ia mana onga o le tātou infrastructure. Lau whionga e whaingo whie o le tati. Ia awani whapokikia e ti na o le infrastructure. O le tali nā lau whionga. Langa i tele ai na whia ile tūlanga o le pokiki peitai o le vaai mamau o se ngā luenga i te tau o na fō ia nei le whawhi tauli. E le i titi le whawhi tauli o tau ai o iai nei taimi. Ia, peo le nganga le nāla o whionga whamawina le nganga tātou kong kalate loko. Mai tūlanga fōi nālo te tilo iai. E le ngata ia develop le local contracts. Ia le lei tātou kong kalate, a pool of contractors. Ai ia sili ona le leile malo whatinonga ia ngā luenga. Nang whionga whonga whtalai. Ia, o nau mai leile tātou resourcing, ia pēa ono whai atu, mana o miel toi sila. Ia la ngā tupe tala whengai, whatupe e tātou infrastructure o neima le manai. Ia, ona, i tātou i tūmaro teitas, ia pēa ono whai atu, iu whamawina, telo tāru sanga i tūlanga tau awala. E le tūlanga tau suavai, ia o le asa sauno iai, nisi o sui whai pule. Ai mai se lava, ia i whai pule, nisi o i tūmaro. Wai maunga tolu, whasaleanga tolu, sanganga tolu, whalea lupo, whaleata, palauri lua, ia ma le telo i tūmaro, lo iai manaonga. Sisila ila o whionga, ua ono sutolu tausanga o tātou watia, tātou tutu atasi. Alu fo ilunga le tātou tamau ainga. Peitai, e leo whamali aina lama, ia le whaatuptupula e o tātou tangata, e ala i basic services nei. Le ala o whionga o le tau mwhai atu ai, le to mai whaapitoa, la tau te lotea, ma fuafua, ma tapena, tūlanga tala whengai, ina ia tali mai, ia le whaamoe o tātou infrastructure, i le lumanai, whaamawina, ia tārusanga uma le tūlanga tau suavai, e watu pēa se whataita inga, lau whenga ronta lai. Asia nisio au wala. Lau wala e mo ia, e o pērua, ere atua se lima sifuru tā wari laso. Nai lo le whau atua le awala. E mwhai ana atu whai whalea la vai wal me mo mualea, whai ala vai leto sang, tantanu na ia le lei. E le tau whaataina. Awao le mea tau, e te tau ana whiololo le tūlanga o le tātou payment. Mwhai o lesi tau sanga, watu lesi tanu. Lua tau sanga, watu lesi tanu. Ina ia mafia fia le leita, whatoa whataa. Fuafuanga na, se whele tupe, a lai whamalia ina le tele o tātou tungata. Peitai, a ave i tua i tātou kongalate, leo te lenga, o le whai atoa le awala le te metasi. Le ala lela o whionga, ia, tātia mai, la ngā lue ai, tā ngā luenga, ma le tā penanga tala whengai. E ai nei me tā ngā luenga sa mai o lato finangalo, i mo li awala, ia, ai me se foi, le tūlanga o iai le o nanga le PC, ia inisio a inga wa mu, o a ngai uta, tūlanga tala whengai. Pea ansi sile le, tātou tala whatau le tupe, o na wa iai tupe sosoani, ia e sosoani ai, i tā penanga na, ai se na au whamatongi ale tūlanga o iai le tātou IPC. O le tātou install capacity terminal nei service ai le tātou atunu. Le ama le fitu sur wha megawati. O le peitai, o le output o le tātou production.
ia po le tise maua mai ina ua ola tatou wafi ona o le tolu sefulu ma le fā e kauati a o le pik ia po le pito i lunga lea o le capacity e mana o mia le tatou atunuu e i le tolu sefulu i le tolu tasi ia me kauati o lona uiga e tasi a le afia e lē ola o pele se vaega o le atunuu o le ogaoga lea laufioga le ala lea e tāua ai le taumafai atu pea lava pea i le tomai faapitoa latou te fuafuaiga tatau faagai oi lea tulaga o tatou infrastructure ia o le aotelega lea laufioga le fonotalai ia le taumafai e talitali atu manauga i tele o tatou tumālō o lo iai foi ia manauga i tulaga o le wafu pei ona iai le faalolotoina ia o tatou isi umu pe ona taua ia pe o le agaga lenā o lenei matagaluega wafu o taulaga e ola i le manauga lenā se mea ia o fa'asa'o palemene ia se tulai mai lau fionga de mo se malolonga lau fionga sui palemia sano lau fionga le mingstar tai rituanga o sui palemia le tulaga o fuafuaga mo le tatou e le tisi o le mea na lai ona ave tatou afia mai tanuga manono e tu'i taefiaga o le tulaga o le noise level o le pa'ō o afi i tanuga manono na lai ona ave mamao a ko ngavao ia ona ta'i mai ai lo leo o moli'ina e leai se nofoaga e la tatu ona fausia leo tatou wafi aga'i i le i mo meo o le afo e le tise mau mai le vai na o tatou i le 5% fai ona fa'a el tise mai le vai ma le wind power ia fa'apea fo'i ma tatou malosi e mau mai le lā ona fa'aolaola ai lea o le afi ina a o i taimi e fa'aletonu ia le tise lea ona fa'aaki lo lea o afi lana le sa ola ia fa'alauso'o tatou moli ua tupu le demand ma ua mo'omia ai pea le growth o le mea ua tupu ua avese le tagata na ia insinia ia na fa'afaigaluega e siaki ma maintain le afi i uta i fiaga o le aveesega lalena lenai gaoke e kakou afi ga'igā o le mea o te talanoa atu ai a toe amaini tatou afi lelei tatau ona va'ai lelei tagata e nofo e maintain na tatou afi ia ona e toe tupu mai le mea lea na tupu le ua akili afaigā ai kakou i le kisa malo sauno lau fionga ia se tu atu le vano ia fale ata tolu la se me haftai ia le se me fia famamlama o i galuega tetele me fifa mamlama sauno au pe se saunoga po le a se fuafuaga a le tatou malo le wafu lea le sa le aga kou afio mai konkalu ai o le a mata i vaiusu le lo fa'aigogi le wafu o vaitele aga le maga o i vaiusu po le a le se latest o le a se kala mai lea wafu leo kou silasila mo kakou vavaai fa'akelea fa'alekogu o le ofi le kakou wafu laikai se akiga'e lea kalikogu o kakau ga'avi le fa'amuamua le kakou malo le gaka ia alu'e luga le kamao aiga maua galuega ke lē le soasoagi mo kakou ia ma le fa'alalolago kuna mai lau fionga sui palemia ia o lo iei fa'aui lavea mai fa'asalele'aga tolu Fonotaga lo fionga mingstar te lo mta upusa o le ale uinga lo fina o se mi fifa sa mo le vaenga le matu o wala si mafu le sapari ia sauno ia na tatia yu o tafa masalo a fa pe se o wala tau sanga ina lo fionga mal mtanga luenga va vai a ve fa mo o le wala si male po le wala papare sapari
O te ringa luenga malo o fai e la wala lea, fa Lautele. Ia, la la o toe, tafe fo le vai ma toe sauton. A inga ngai au tafa mo toa ia faina lava la o fiong. Mai tau atu nau fa ngā solo le wala le ilan. Masalo le masinga taluai lea sa tafea e fodi si ta avale i tonu le wala lea i. Ina ta tia tu lea, ta whaftai o nau e fufuanga rua mamao tatu maloi. Au wala ngā lue i vai mtu na hapina whaftai. Ai, o le tau sanga le nei tu malo. Ha mole pe aves fa mo mo wala le langa e. E rei ama si sio la usavai e sa mai o li tuatane ma le tu. E lai tu e le sopoia la wala lea. O te reo tanu atu la whapena o le matu tu malo. Ia o savai atua. Whapena o na whenga sorai. E reo wala utu lea, malo wharalu whaftai lo whionga whongatalai. Malo whamanatu lo whionga. I vaenga ia, sauna mai lo whionga le sui Palemene. Whaftai, ia, uwha mawina le lau whionga, ma le tūlanga iai. Ia, pea o le on tau whai atu. Tono e se teimi se asu. Ia, po se tau sanga whai am whaianga, design locally le tātu ngā luenga na. Ia, pea iai tu mai whapitoa. Ai, le uwha mawina, ia, wale anga i luma. Watu pe se whataita inga o vaenga ia, e peo inai i le tua moa. I le tua moa e le vaima le nuu e whea ona pāma. Whamalepe inai le whioanga. Ai mafua mai, ia ona ua, o matana tanu e tangata me e sa, pe sa taulai mai e le vai. Wata slowly lea na anticipate tai i le sami. Sau lola le vai ua, ia walu loi, ia mwha le tono le whioanga. Whapena foi o i le tua moa e tau susu ingoa moa. Le ema sani o na whaina foi. E mafua mai o tanu. E se veu le tali vai na whai. E le tala whengai. E whai lo le tali vai. Iwa matau na pei e. E upongi te tonu le vai. O na maa losi lo i o le presa e. E una e whafu. Tupo e lo le o pe whea. Pe lo winga na ta ua. Aito mai whapitoa. E ai le minister sa mato ngā luela. Ia. E umai fol tausang. O le aia se tono se insinge e whai. E whai umar e pokiki. Lo le winga leo le ngang. Ia. Ina ia ta oto mai le. Whautuanga tal whengai. Mai ai la tau e i to mai whapitoa. Le ngate il matanga luenga. Ia, ai mai se foi. Ia, i whai unga tal whengai. Ona, o le tūlanga rei ai. E unga whianga. Te mau ainga, ai mai se foi. Ia, ia waunanga. Lau whionga i le whongftalai. Ia, o le au te lenga le nā. Asi mea, upua lea peo na iai. O iai fuwhanga le whainga malo. O le tūlanga o le tātou utilities, tātou swavai, ma le PC, e mai se foi a tātou whisota inga. O au nanga nei, e le te tau, ona tuunga i lalo, e ona earn mai eise tātou tupe maua, aisa, o le tātou to maua inga e whamoe moe runga, e a o matanga luenga le tolu. Na nganga le nā, e a o la te sila foi, pēr anu tam whai atu teimi o sola, to sila, whainga malo, e le whetuna inga tala whengai. Ina ia mua, le wha mua. Mua whioanga foi, ia o lo pongi sā. Ia, pe ama le 8 miliona, le tau o le eritisi. E alu, ia i le wha malamalamaina o le tātou tunu. E te tau o le wha malamalama. A le memo mua, e te tau na ola, tātou whala malusianga. Whae, tise. Lau whionga, ia o leo te lenga le nā. Whamoe moe o le neimtanga luenga. Ia, se tu purewa no te tairu tua ngai. Tau a le, tau pule sau no ia le sui Palemia le tūlanga o tātou atinae. O le atinae makua asili o ngā lithia i lunga al kamao ingo Samoa. O le atinae leo tātou wafu i Waitele. Ma le wafu i o ia sau. Whawhitauli o sau. O le eise le lava le avas e o mai i tonu, e ofi mai i tonu. Ia waa. E le kiki asi me whai nā. O na whatu am whailo lea o na tala sau.
i vāti tele. Mai o le lumalai le nā, o le tū i sifo, o sa vai atoa. Whapena fuilai i sale longa. Whawhitauri o sale longa. Malosi tele sau o le au. Ma tanu wai whapapau le alawa. Pawana me tau tele i. E tawan whalo loto te mi uma. A o pia. E makua ke lea whale konga tusi le insinia. E le 1970. 72. Na whautua ina ele tātou malo le teimile nā. O le wafo lumalai o Samoa mo le atinae. O i vaitele. Po vai usu fōti. O nā tei. E le ngate ina le titi. Ai o lo o subject. O lo o safa il mele o le malosi o le au. Le alele nā mo le afa mo le tau sanga. Ke le au le sau lalo. Sau mai atunu I fafo. E ola I mela e whainge. Mo meo si mala e whainge. Le ka o fia I le au. Tanga sau lalo sami. O ila I vaitele, po vai usu. E le a fia I tātou le au. O I nāla le lumalai manuia Samoa. Le sa ave o I saina. Pe mwhaina la tu whatu pēr. I mai saina la tu whatu pēr. A te ilo ua tulai mai whawhita auli. Le ian tulai mai le misela ma whamai o COVID. Ua koe kolo ai le maka upu. Ia, so mai mal suia inga malo. Tulangala na al whautua il tātou malo. Koe kuri loa le maka upu lea. O le lumanga il ngā Samoa. O I wafu I elua. Alo whaftai. Ia, lau whionga sui paramia, whai umai saunoanga, lo matau atua. Si ui o lau saunoanga. Whaftai, atuno lufa mawina. Mawina marangang whaftai. Mō moonga o le te tai o le tuangai. Ia mana nai tu o le tātou mauta. Sa lolo ngalo le whionga le te tai. Sa o I tutonu. Au tau pule le wafula. Ma eo le vai maninoa. Ia, e uma taipei au mulwhanua, e uma tau sanga o le ola, o dredge, o tau ese le noni. Ia e tatia ia se tātou whasoa I se siasu, pe a ngā I whatino le ngā luenga, ia I se tau sanga. Whasa, o manmatu tal normal company, ele a toru masina, la ke stretch a koa aile, ia I vaitele. Ia la to vati tele. Whaingo fia na la to whaia ngalo ka lea. Ia, tau to mai alo fina ngalo. Tai ilo I tuangai. Ia, o sei a si e fono whainga whawai al malo. Ia mara whainga malo fo tūlai mai nei. Kai. Ia, sauno mai alo whionga sui parimia. Ia, mana tu lea le to heise tala. Au leo nune sau lea. I penan whapinatu. Lau whionga whonga talai. Lea... I whaisia ngānga whawhitai. Tai lau whionga. Mā le Palemene. I le ngā luenga. I le nei vai aso. Mai se foi o whionga I whaipule. Ui sa sau noa. Ia, walawa tāu soe foi. Ia, le nei mta ngā luenga. A wā, le tau ma whai atu. Pamalia ina, le tātou atunu. Ia tinae. Tātou atinae o lo tau ma whai lava. I le se leni o lo mawhai ona whatino. Peitai, ia, e mawhai ona ngā lue, ia, mautou whonu whawai, so ni atu nisi ngā luenga, i nei e mawhai ona whatino ma le lei. O whiongan whongu te lai, whai usa mātu tala ne whiafi, e ngānga whawhitai. E leo poi le lilo, e le nei pai inga whau. Ma le ngai mai o le ainga o le whatuatua I le tua Samoa tas. Ia whaleo ai le nganga whawhitai. Ia, le ainga. Lai whawhai. Ma le au lango uma Samoa nei mātunu e mamau. Whawhitai I lau tau lango.
tai atu le whionga le lipa le mea le laule le mali e toa. I la utou taulanga te tali. Whaftai alofa, o lea ua tulai le tātou whainga malo. Whaftai atu, ai o le kāpeneta, whionga i whaipule. Ono lātou tapo inga. Tātou a inga i so se matawhale, i samo nei mātunu e mamau. Sunga i whawhengai ngā taulangi mo tau whaletua. Whionga i teitei whono, ma laulau a whono. A inga o mawhtanga teitasi. Ai a tupu mai e mwhalupolu, lo tau no piai. Tau tua mai si o tātou a inga mai ngawhauwhai, whawhitai tele. Mai se lo tātou a inga lango lango, i a inga uo ma rau mea mamai. O e sa awhiwhi o mai, a wale wha moe moe o Samoa. Whawhitai te tālo, whawhitai alofa, whawhitai le anga le leifoa. O tali le atua, i la o tau tau tua ai tau marele. Lau whionga, pōwhitalai e fia whawhitai asio mātou tu malo. Whalea lili e sisifo. Fiola la ngafa malalo nofo. Tauanga e se ese e te oe whalea lili. Ale au whainga luenga te tofia le tua, le sua lau sunga le toeina whatonu. Lau sunga tuna moso yo sia malfatua i asusana. A sunga i prestene, matai tayo e ka le sia o lo ngā lulue, i lo tato i tu malo, mautou whaletua. Malo te talo whawhitai tā puai. Wa e manuia ai whaiva o lo tato i tu malo. Apena fwe lau whainga luenga te tofia le tua. Sio nou, lau sunga le tone wili, malfatua, a lau sunga le kia kono whalongo. Malfaletua. Fale taua malfaletua. A lau sunga le tau simtanga luenga. Whawhitai tele. A le loa loa, o le au na le tala le lei lo tātou i tū malo. Mautou faletua. Whawhitai talo, malo tā puai. Whawhitai talo whamanuia. Mo whamoe moe, au wale sa iringa malo. Pai ei tapa au mainga, whalau polo lo tātou i tū malo. Fio alo whanene, o soli mainga, no whaswafa mau tapau, alal tairi filufi, taulau neu, man whalu filufinga. Lau to whatalo le mangao, malu lau sona tō, a alpa ia langi satalo. Malu ia te oel tawanga se ese ia whalea lili, a alu tūtua whama, le loto i whalea le manu Samoa, ua whama alo whawhitai. Whawhitai alofa, whawhitai manatuane, i se whatau waa, awa e mauta i ke whau. Tai lau puleto fia ala i lau whiringa. Whawhitai tele. E wina luta le angai mai le taunu unga. O le whamoe moe. Au whalea lili aia o le nuu. Le ainga. Ta alo lava tama. Au le uso. Whawhitai uso na sa mātou tau wā. Lau tō whasia. Ea lau tō whātu mana wāo. Ai mai se lau tō whā. Tui loma. Lance. Whawhitai le whātua toa. Whawhitai sa ili mālo. Mosi o tātou i tū mālo. Whawhitai le paia o tupu mai o le tātou i tū mālo o lono. Ea le no fua swafa. Whalea lilo lo ai tau malele. Mai atunu mao. Ele lilo ila lo. Lo tung lau tung ngā luenga alofa. Mo si o tātou tu maro. E mai se, lau lango o le wha moe o le whaipule. Lau whionga le whongwhitalai, tāru sia, e nei bitua le tu maro. Wha moe, sa whenui au ma le tofi o le whionga. E a whimono mai awa, a safo. O le whongwhitalai, fia whawhitai a inga wo mai masani. A ale tapu a inga e ka le sia iso se whata whai taulanga o lo alo lofa e tapu a mai. Sunga le teite whongo le ka le sia, sunga le toina ia e le whatu te sā, ma lo whale tua, whawhitai whautua.
whaafitai whamalosi. Sungal whaiwhau pensione ia whatai si manu mal whaltua. Whaafitai te talo. Sungal whaiwhau to ina ia pesta wā mal whaltua ia inga. Malo tāpua. Sungal to ina ia Simeona. Taefu mal whaltua ia alofa. Tātou pulenga I sini sifo. Malo te talo. Lau sungal tia konto ina. Lau sungal whaiwhau ia nepo. Anai mal galisia. Ea se tātou au lotu. Peta ia li māmal whaltua. Whaafitai te talo. Malo tāpuai. Le ngalo sungal to ina. E auta mua ulu mal whaltua ia whiula. Le galisia. Ea sa tuala mal tātou nui whasto. Whaafitai tāpuai te talo. Nai matua fui mo nonu mal tinai au lau I Australia. Whaafitai tāpuai. Uso matua whawhine maainga o lo te talo ma tāpuai mai I tawhai whio le larangi. Whaafitai tele. Whaafitai whoai. Whaafitai tāpuai. Whaafitai whaiuso. O le paia inga lona lua. O le alofa o le atua. I la outou la lango te talo. Ainga umai sa mo nei ma tutuila. So se tu malo ma so se afioanga. Ele ngalo la outou tāpuai inga. Ai mai se ele angai atu le fatuatua I le atua sa mo tas. To tele I alo ai sa tu le lango. Whaafitai whaia inga le lei. Whaafitai lango lango le whainga malo. Ale fionga le laule le mari toa. Umalia le loto, umalia le nganga. I lau taulanga, mo sa moa, mo na whai. Ia, si o tina, ia la taua. Ia, o lau tāpua inga. O le whaamanatu whai pēa. I la o inga whātonu tonu wholau. Ale whai au ia ione. Ia le whiwhi la mea tonu ke riso. Whaafitai te talo. Whaafitai whamanuia. Whaafitai le to lua mar whanau. Te le whaavivi atu. Ai e tu maule vi inga nei e whaavavau. Mo le atua o le na whaia mea uma. Ma lole onu sai. Ma lole nga lue. Whaafitai tautua. I le tātou wala wina. Lau whionga le whongtalai. I whaleo le nganga whaafitai. Lau whionga le li Palemene. Lau whionga le teitai o le malo. Lau whionga la ule le maritoa. Malo le unu sai ti ngā. Whaafitai le lofa ia Samoa. Ai alo wala wina. I loa nganga whinau. Le nei wa whapale oe le tua. I lo loto mau lalo. Le upo le tusi. A muie anga malu. A wae whai mo lantou. Tofi o le nu. I manuia lau no whainga. Lau whionga le Palemene na valu o Samoa. Whaafitai foi le nei tu malo. E le whaalo alo lau whionga e ala le tofinga. O lou whātua tuanga i nei tu malo. E la lango I lu whame moe. Mahatou talia. Ma le loto mau lalo. I e tau I manu lau taitainga. Lau whionga mul pola. Pai o kapeneta. Whionga min stalango lango. Manu iau tu whaiva. E le aise mea e whainga tai le atua. Sui mamalo le Palemene. E alau whionga e le sao whapito. Taitai o le tua ngai. E manu iau tu whaiva. Si le whea le atua. Loto walofa tau tua. Le au whai ngā luenga le malo fi whapito au ngawha sa mātou tala. O tau lava o ua na whaalanu maa veave. A wasa moa malona lumanai. Ua wha malo tau tua tunu. Mai lava I le tāpenanga o le soifua o ina. Sa e tapena I le whamaoni. Ma e matau I le atua. O le a matanga le na o manuia uma. Patase ima le alofa. A matua I sa tāpuai. Le nā ua utou se e manuia. Whasoa atu le atua.
e te tautua ai mo le manuia o lana fuafanga si tātou atu nu pele o Samoa. Ma lo sa ili whawhitai tautua a le upu a Samoa e mai e au le tauola e au le whangota na o sa mātou tua lalo ma le tautau le mau i le tō whā tautua i le paia o leo whai ngā luenga le malo e le ai se tūla whono e sili na i lo le wha maoni e le ai se manuia i so se tangata na i lo le wha maoni e te wha maoni mea iti e te pule i mea tele ai sea si la fia e le atua au ngā luenga uma e le to e whaingo fie o na atoa se wha maoni ai sea whaingo fie mea uma i te mau ainga petai e le o tutusa uma le te mau ainga o tangata i le whaingo fie o tō whaiwa ina nei vai lua ina lo tō alofa ia Samoa langona vai lea o nā o le te talo i le atua i whamanuia i o tō whaiwa na te whamanuia sautua lasi i la o tō tautua au le nei e le o pongi sa i le whainga malo me o lo tutupu e mai se a fianga tulanga na o iai le tātou whainga malo le paia inga o tuana tautua nā le manuia o le tautua le ata mai o le tamau a inga i le mawhauwhau o mea lofa le atua mo le manuia o na tangata pai mai le whamanatu a Paulo ia Kolose i e tautua mo le atua o mea umalava tau te whaia ia whaiva ma le loto peisea i ua whaia i le alii ai leo tangata a wau o autou i loa e maua autou le manuia mai le alii ma le taui mai a teia o le tofi lea a o le keriso i le whata oto a wau ua whaia e autou i le tasi o e au pito i titi o uso nei o a ulava lea o autou whaia iai lau whionga le whonga talai o le nau ta inga le nā tātou tautua puna wai tautua wha maoni i le atua ala i tiute o tō whiai i tātou tautua ia manuia le rumanai o Samoa manuia o tō whaiva tau i sautua lasia le atua lo tō manuia i lo tō soifua tautua au whionga le whonga talai ma lo whai o whaiva le nei aso a muli ma le ai se tala e lau whionga ma le nei fono ma le nei tala o le tupe whionga le whonga talai ma le sui whonga talai wha ma lo wha whitai wha manuia le tua i o lu whaiva lau whionga e le whai lau tusi le fono ma le pai o lau whai ngā luenga ma lo tau tua tunu a fitai whamanuia le tua. Palemene o Samoa, i whapenao no tātou whaia i le ami o tonu, nau i le alofa, wheo ai, ma lo tātou o tua, ma le loto maulalo, soifua, ma ia manuia. E manatu o lea ua mai auna e vase le tau whai pe o le upu i lau ele ele o le tua masanga. Sala ia ina so wafulo so wa wa to ia ti o le tautianga. Upu foi o le atunu a tafe manino le vai mai atu maunga. E mole maa o le alia. O fa malor sa unoa, fa malor su ile ula ala il fa mala mala maina fa pula nisi o mta up. Sa mai ele maota, ai mai se ai o la tau ave ina fo i mta fa yoi. Ale fionga ile li Palemene.
e lau afionga i le sui Palemia. E le whaingo fie le pale ma le folau. Ma lo le ono sa i lau afionga. Whamanuia le atua i au tō whinga e maise o le wala awina. A lo whangia e le atua lo so i Fuaretino e maise o la le anganga. O lea ua maea o na tali fuaitau le malo i mata upu sa la ngā e sui sfono. I saunoanga whala wa i tele i tūlanga tau tupe ale malo. Ma le tamao ainga o Samoa. Ma whainga whaavai tau tupe ale malo. Ua wha malo saunoa. Whaafitai lau a fionga sui Palemia. Ma min star kapeneta. Mo le whaamanino ina o mata upu e le ngata mo le silafia e le Palemene. Ai o le whaafonga tapua i mai a Samoa. Whamalo whaafitai. Ua mai au na whaatu le lafo mo le whaitaunga whaalua le tūlafono tau whaofi. I le aso ono o Oketopa lua afe luas furumalelima. Ma ua whaapea o na whaaluaina. O lea o le atu ina atu lori fisili. O le a whaitauina nei le tūlafono tau whaofi o le whaatatauina o tupe lua afe luas furumalelima lua afe luas furumaleono. I lona whaitaunga whaalua. O e o finangalo i ai saunua male ioe. Au ese le le ai. Ua manu malo le ioe. Stula fono whaatanga ina ele whaatawina o nisi o whaingo tupe ma le whaapatunga tupe mtanga luenga tupe. Ma le teunga tupe le teusima vaenga le malo. Malona wha ngai na whaatoa ngā luenga whaatino mga luenga whaatino la iti tu ina atu mtanga luenga mo ofisa. Ngā luenga whaatino tu ina atu isi vaenga. Ma ngā luenga o whaia vei masui o le malo. Mo le tausanga whaale tupe whai wina le stols fulu iuni lua filuas fulu ono. Tausanga whaale tupe lua filuas fulu lima, lua filuas fulu ono. Alolo fio. Ngā luenga so ai. Au le ialo atu i le iloilonga au ili ilo tūlafono tau whaofi. O te fia whailo atu, whasaonga la iti ua maea o na whaia i le tala whaatau au tuar tupe. Lua filuas furumalima, lua filuas furumaleono. I le mua ilo nai tūlau se lau luas furumale lua o le lo minga Samoa. Ma le lua, whasaonga e lua, i tūlau se laus furuono o le lo minga Peretania. O lo whailo atu whasaonga i le tūlau e valu o le lo minga Samoa. Ma le tūlau e valu o le lo minga wha Peretania o le lipoti al komite o tupe maua ma tupe tutongi. I le tala whaatatau au tu o tupe luafe luas fumalelima, luafe luas fumaleono. O le nā foi watu ina atu i le pepa whao popo ngā luenga, luafe luas fumalelima, luafe luas fumaleono, nu mela tasi. Ma ua mai atufa ina atu i lunga o au tau lau. Lua. Tulafono tau whaofi o le whaatatau ina o tupe luafe luas fumalelima, luafe luas fumaleono, ilo ilonga au ili. Le asanga i atu le fono ao mo le iloilonga au ili o le tulafono tau whaofi o le whaatauina o tupe luafe luas fumalelima, luafe luas fumaleono. I le whaangasolonga o le iloilonga au ili o le tulafono tau whaofi. E mawhai o na sau noa whaatepa sui usufono imta upolo o tūsia i le tala whaatau au tu o tupe maua ma tupe totongi. A le malo Samoa mo le tausanga whale tupe whaiwina i le aso tous fulo iuni, luafe luas fumaleono. Whaapele li poti al komite o tupe maua ma tupe tutongi i le tala whaatau au tu o tupe maua ma tupe tutongi ale malo. O Samoa mo le tausanga whale tupe e whaiwina i le aso tous e fulo iuni. Luafe luas furmaleono. I le pepa al Palemene luafe luas furmalelima, luafe luas furmaleono. Numela tous furmalelua. Tu sai ma tu la fono tu mau se lau tous furmalfa. E a mata le iloilonga ili o tulafono tau whaofi ona whamatalanga. Whamatalanga mua. Vai ngā tupe matala whaatatau. Tā ngā luenga. Tupe alu whaatatauina. Whaatoanga mwhai ngā whaiva. A whai o tupe alu whaatatauina. Luas furmale lua miliona. Iwa se lau valus furmale whaafe. Iwa se lau valus furu tā la. Ia, sei, tula i maile. Io si le tsoa nga tupe le lima se lau sulu afe le wa se mai talo tupe le sa fo ina talo ai mo le talo mo o le au wa se le nga ele usu ia le wa ave se ina polan ma fuanga se tu la mera fuanga no fionga le fonga fitalai
o vai ngā tupele o le tatou talo mua o le watu ese. Se toi whatala noa ina le taimi le nei le tūlanga lea o na iain suesuenga man sa ili linga lo whatino ina. Pe te tau na whaawau, ia ele ai, man whaaloalo. Fisiri, po le avea le a whai o tupe alu whatauina luas fuma le 2,000. Lau whionga Ia, se tūlai mai lau. Ia le fisiri le whiwhai atu. I le rents and leases le sale longa. Lima a te luasalau iwa suwolo. A le ua suia ne fast suwolo. A te ono salau iwa suwolo. Pempana mo masina whamtalanga. Se tūlai mai lau whionga le. Min staff, aman mura. Se toi tau noa mai ale, te tai le tuangai po ngā pia tonu lea e. La tonu le tūlau le sau no iei lau whionga te li tuangai. Oi salunga. Le tūlau na lima. Tūlau E e lima. ngana Britania. I tūlau e lima ngana Petania lau whionga le min staff. O le tūlanga le sau noa iai o le lisi. O le sao lea. Salonga, I o lea e aton o lea pe fōlinga mai e salonga, rent and lease. Ia, pe o le ofisili, lau whionga le whonga whetalai, pe o le fesili le te leo le se senga. E li mape lua se lau iwa ono anga il fast food ono afe le taimine nei. Ia, atau no lea ele o maua se mafua anga. Le o whionga le minista o whato anga. Sa no mai lau whionga le min staff atua. Ia, raftai mo le hawanoe na wawhionga. Ia, maa kua le ole o maa ua fo e ringe imkanga ruenga vaenga ne pe onga sa ngoe na whionga le le kai le kua ngai, sau se kaimi ia onga. Mai da se kali mangingo mai le kanga ruenga mana ngā whaloalo lau whionga. Ufitara. Siri po le avea le a whai o tupe alu whatauina lus fuma le 2 miliona iwa se lau valus fuma le whaafe iwa se lau valus fu ta la mtala whatau mo le mtanga luenga whatoanga whainga whaiva vaenga le whamtalanga o e whina ngalo eisa anu ma le ioe au ese le ai wa manu malo le ioe pisinisi ala manuia maleipa a whai o tupe alu whatauina luas fuma le tasi miliona whaafe wha se lau fuma le fitu ta la po le avea le ia tulai mai le sui. O te fia fesili pe ai se a lau whionga le. O fono wa be se ina lo se lau wafe ta la le sa fo ina taluai. O se so swani na malo mo vaenga to mot. Contribution to the private sector. Lo se lau wafe le sa educate a le ua matara tupe le ua le ai. Tama mole. Tura mero whionga le min staff. Whionga whonga talai. Ia Ale te tula mai, so swani pasau ina taimi. O le vanga tupe lea o mo ngā luenga whawai taimi. Ne peona mai lalo le tanga luenga lea. O le ngā luenga whawai taimi sa amata lia I le MCO. Awela e le official tupe. O le official tupe la le sa ia le voto e mai I le MCO. O le se mafu anga tulanga lea ua lea to iai se ngā luenga le official tupe whai I ngā luenga whawai taimi. O leo wa mai I ai wa whentu langa le selection fitfiri ina o lato e o po kalamelea o e whatino pera official tupe pe o lela whatino ho I le official leo o le MCO se tura mero whionga le sui parmia Lau whionga le whonga o ia tura mero whetalai. whionga le min statu O swinga le wai ai le taimi le nei na watu la I mai malo fo. Ia le tatou vaenga leo le lip. Sa iai lalo le tatou mtanga luenga o tupe a leo te foi. Le tatou mtanga luenga le MCO. nalo Man whaftai whalo alo. Fesiri po le avea le a whai o tupe alu whatauina lus fuma le tasi miliona whaafe wha se lau sulfitu ta la matala whatau mo le tala mole. O le talia mai la ta fesili lau whionga. E lo se lau wafe le wa ese mai lalo. Allocation le sa tu o le private sector. So swani mo. Amul mole la pelan mafu am.
ona le fesili mai nai tangata ia sa masani mo sosoani ia. Ia, la whaturo, le malo. Sano mai lofa mista. Fonga fetalai ia o swinga ia o lewa pase atu i le tato support o le hap. I le paketi lua lima lua ono le administrative support lea. Mal whaaloalo. Siri, po le avea le awhai o tupe alu whatau ina luas fulmaritasi miliona whaafe whase laus fulmarifitu tala. Matala whatau mo le mtanga luengo pisinisi ala manuia maleipa ma vaenga o le whamtalanga. O e ufinangalo iei sau no male ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. So ta inga ma whamtalanga te konolos, au whai tupe alu whatatauina. Se furma le tasi miliona iwa se lau fits furma le tolu afe, lua se lau onus furu ta la. Fesili, po le avea le au whai tupe alu whatatauina se furma le tasi miliona, iwa se lau fits furma le tolu afe, lua se lau onus furu ta la. Matala whatau mo le mtanga luenga fsota inga ma whamtalanga tekonolosi. Ma vaenga o le whamtalanga o eo finangalo iei sau no male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. A onga manganu, a whai tupe alu whatatawina. Se lau tolus fun male 5 miliona wha se lau male fitu afe iwa se lau valus fun male fitu ta la. Fesili. Au whionga zwa fon. Ia. Hai. Fesili, sau noi. Te lere whai tinga tupe lea wa tasi tu sa tasi desima leono miliona. Lea wa ave anga le SQA. Sa ave e leono desima leono miliona. Tau sang wha tupe ntia nei rau pa ui lalo le 5 miliona. Tasi tu sa tasi desima leono miliona le whai tinga. Lona dua. E tasi le miliona lea wa vese atoa mai lava lalo le budget, education budget sector. Budget support. E miliona atoa tupe nasa ina. A lea wa vese. Ia ma le silon tolu. O le fu tu vai atu le vanga tupe ale e ave meta so ta inga valse la valsu wafi ile ofiso a onga ale ma ta wili fa nga ina fu tal wai wala ma fu anga ma fa lava Ia o whionga min sta. No, whionga fong fitalai. Ia, Au le sau. fesili le tato one government school grant. Whapoponga na wa iai, whamolmole, po le ale fufuanga mo le whapoponga wa tulai mai di mesena wafi. Ia, se tu lai mai le cabinet. O whionga min sta. Tau sanga ina tato fsili e tu mai. E ta ua i o le whaailoa mai o tato output number. E whai ngofi e il mato tari atu. O le ale output number le se sau no ai le o whionga le. Yeah, okay. One common ground. Ia, whanso soan mai le ona le fsili au po nampa le se isu e mai le. Whamomo. O ia. Ia, atono le... O le fsili le one common grant se si tanga le iai le mai suval miliona suvalu te si mali miliona sa o lea lau fionga al fai pule. Ia, na lima se la wafi fa popo le na. Ia, dona winga o lea iai nisi ka ainga o iai le fa poponga le na ma le morsi le fia lau fionga. Fesiri po le avea le au whai o tupe alu whatauina se lau tolu sfuma le whami. Kong talai se sila le lalo le. Il vaenga le o le new fence for Samoa's culture. Nae ua avese le wose lau lima sfulu wafe le se mea. O ia se i fam amai se fam talanga il mafuanga. Io e la whionga al fonga al fono fa molmole la ka fesili. E tolu o te fesili ya ale ai a whaina si ta ua le tia mau. E milionga a koa le kupe le education sector budget support. E whata ua le tutuli a tole. Tato malo le whaonga. Ale a vese a toa le miliona ta la. E ngata lea o le vaenga le SQA sa e tasi te miliona ta la wha ki kiela ko pakeki. A molmole. O tau sila fia le au po nampa po le page le. O whionga le whong fitalai. I tula i atu mo le angang whaloalo no sasani le matu komiti sa ilo iloina. Ia, sau noa mai suir O le miliona le sa noa iele sui le whalata toru. Ia, nā ua whaatope ia hol kalame sasani ia tawala mai tato paanga. Le ile po kalame le Australia o le tautai. Ne fan mai lalo le.
po Palemene tatou paanga ia le miliona lea. Malo whaftai. Fasiri po lea avea lea whai o tupe alu whatauina se lau tolu sifuru ma le wha miliona wha se lau ma le fitu afe iwa se lau ma le fitu tala. Ma tala whatau mo le mtangaluenga wa onga ma ngā nuu ma vaenga o le whamtalanga. O eo fina ngalo iai sau no ma le ioe. Au ese le ai. Ua manu ma lo le ioe. Tangaluenga o tupe. A whai o tupe alu whatatauina. Nā whionga whawhetalai. Ia. Sili atu I le Sau no maitsu. tātou vanga leo government policies initiatives. O leo wa matawatu tu ititia ia le pensini ho leo mo le pamwal pensini al malo. Sa 5 miliona lo pa o 3 miliona po le mafuanga. O sili mo mo le na sino na lua le fanua lea o le position. Ia. E tā ua lava le talia wa iatu. E Sei tu atu le minsta. ai. Ia tu malai mai lo whionga le minsta. Ia, nau fionga le fonga petalai. O le fesili le fionga sui fai pule. Po le ale se senga 5 miliona nga I 12 miliona. Le taimi o le chakom, ia o le asa tele ni paonga ina ia le tatou pausa lea. Ai o le koe no molaisi ia le whaatinonga o tatou supplies le taimi nei ia o le au ngatonu le nā wa pau mai 12 miliona. Mal whaaloalo. Eo ka whawhetalai o silo na lua mole. O le land acquisition le mai I whaatesi ma le 5 miliona a le bracket le ACC o le alaifi ba malama po le whanua whaatau le ACC po le whaatau le malo I lalo lava I le whaasolonga o wafo io o ati nae ma le vanga ngā o le budget le tanu atuai o le fisiri na le land acquisition ea ma le fisiri munmuri la o le hoi utoa mai I le lip o le mai I se la wafe ea le tau ma nen fisili o la wa ave o ma tupe fai le lip I lalo le MCO ea le mata watu le se la wafe o le mo le lip I lalo le finance tanga luenga tupe o le ale sao le la se fa mamalamanga o le atulanga o le ai I le lip o lip wa ave o le MCO Ia, o le avano muli le o le sui mo le mtanga luenga le sau no mai lo whionga le minsta. Ia se tani mo mua tatou whātesi ma le 5 miliona. Ia o tatou funds lea o lewa procure mai o le ACC, I le whanua lea I talane o le tate. Ia o le naunau tainga ma le tapenanga. Ia extend ia I ka paka fo iwa. Le lava ia ka paka le tatou tate, taimi nei, mal whaaloalo. Ai o le... Ia, le sui o whaletatu. Au tūlanga lea tatou lip. Ia, o vaenga ia o lea ua see ia le tatou lipa nga I le MCO. Ia ato no nai vaenga ia o lea o tutoe I le tatou lip program le ia le taimi nei. Matanga alwenga tupe. Tai. A whionga I wasiri tu vanga tupe le 1 miliona. Le ave nga il Samoa housing and concession. Sa ufa pea ufasi leva le tu avesi tupe. Ola tonu mafua anga ua. Wa o leva na I lava le fa foi fa la tonga malo. Alo wa ya tu le la auto ya veli si 1 miliona le fa mun. Ia, fa time or fa sili. O nisi o vaenga le na bata wale. Panga malo le nei. Le wa ia ia vaenga tupe mua ia. Ia o tatou vaenga tupe mua le 1 miliona. Ia e anga I lava Samoa housing. Ia o le isi 1 miliona. Ia e anga I tatou faltupe o ati nai. Ia mo vaenga masani mal whaaloalo. Fesiri po le avea le awhai o tupe alu whatauina se lau tolu sifuru ma le 2 miliona valu se lau se furu ma le wha afe. Tolu se lau iwa sifuru ma le 5 ta la matala whatau mo le mtanga luenga o tupe ma vaenga o le whamtalanga. O e fina ngalo eisa uno ma le ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. Mata upu tau le vai fafo ma fe fata wa inga au fai tupe alu whatauina. Tolu sifuru ma tasi afe valu se lau. Ia. Olo iai le whau la vea le sui o loto whanga. Paftai, tula ia tu ma le whaaloana. O le whaafesili whaangasolonga o le tātou ngā ruenga. O le o tātou o mai le au I le ringa o me taitasi. O mai tauina, o le tali whaitau ia le whionga Il minista.
o le tala o le tupe, o le tala o le tupe al malo, a le ilo ilonga, o le wata atia ia le ripoti al tatou komiti o tupe. Sui o le mauta le nei, e au ili ilina le tala o le tupe. O mai tauina o le etu lai mai nisi o sui o le komiti. Ia e anga tonu amanua o le fesili, ia lau mea. O le tūlanga māsani sa tātou sauai. O le autu lava o le tali i mata upu ia taitasi. O le tātou komiti o tupe. O le saunoanga le kapeneta e saunoa ngai i whainga whawai. Ia pe o le fisiri le i lau whionga. La e lau ngā le tātou komiti lea. Ia, malo whaftai e o le foi mai tau atu o le na sosani mai foi le si sui o komiti le na tali le si fisili. Ia e manatu ia o le alava e sosolo lava e whainga whawa e tusa o le vaianga wo ia le tatou ngā ruenga i le ne ia fiafi ma le nganga whaloanu. Lau whionga le whangtala. Ia sauno. O te mine o te telefono o le komiti. O te le lopo o whio i te telefono. Ia, o leo whafonga mai le whionga le telefono o le komiti. I le tūlanga lea, ia, awa lea na maua lea e ngalue mai fo le isi vai ngal komiti le lato komiti peon sauno. Ma le sui o le vai maunga le iai. Ma le anganga whaloalo. Fesili po le avea le whawhai o tupe alu whatawina se lau tolu suma le 2 miliona varu se lau sfurufa afe tolu se lau iwa suma le 5 tala matala whatau mo le mtana unga wenga o tupe ma vaenga o le whamtalanga o e finangalo e sauno ma le ioi au ese le ai ua manu malo le ioi mta upu tau le vai fafo ma whatau wa inga au whai tupe alu whatawina tolu suma le tas ia sauno mai le isu Kai, o te fia fesili ia le vanga tupe lea ua ave le pulenga le oloa au ina tu fafo o lea wa ese fo i le mtanga luenga sa i mo lalo a le ua mai i lalo le mtanga luenga le o peo le ua wakul funding le tupe allocation mai lalo le MFAT mua po o yese tu la fono e an le mtanga luenga fo un fatu a e pe e shaal ma fo anga ua to e tu mai i lalo le fa malu le o le Foreign Affairs ma fa la ia Latu natu le tali le malo. Ia, lau whionga le whonga whetalai. Ia, o le swinga o le whainga malo malfitu na inga. O le au fitu na i mai ai ia le Tato Export Authority. I lalo le Ministry of Foreign Affairs. E pei e ta oto le lei tu langa le trade. Pei o le vaenga le na ua iai tonu le vaenga tupe le al Tato Export Authority. Al whaaloalo. Ia. E ua vanolo na lua lau whionga. Ia, na lua vanolo ma ua mai lisi vanga tāgol fasili. Po ua whai se tū la fono. E se tū la fono e operate taili mtanga luenga nei langa tāgol tele vanga lea. E ua sala ngā mua. A lea ua te vai futu a mai lea ngā tupi. A lea mātou tele mautinoa. Po ua whai se tū la fono. Se legislation e operate taima administer le mtanga luenga fau. Ia, sauna mai lau whionga. Ia. Whaftai lau whionga le whonga whetalai. Wa leva o na fono le komiti le al Tato Export Authority. Ma o lo o ngā lueina fo i mo le whataati o ta ialam whaing whaavai. E manatu ia o tū la fono e sau mulmuli pe a taatia tato ta ialama whaing whaavai. O ia, o lea wai el Tato Samoa Export Authority Act, lua o lua wha. Ia, mal whaaloalo. Fesili po le avea lea whai tupe alu whatauina tolus fulmartasi miliona valu se lau valus fulmartasi afe fitu se lau ma le valu tala matala whatau mo le mtanga luenga o ta upu tau le vai fafo ma fe whatau wa inga ma vaenga o le whamtalanga o e ufina ngalo iai sau no mali ioe au ese lele ai ua manu malo le ioe so ifua malo loina au whai tupe alu whatatauina se lau fitu fulum ia o lo tula i mai afsida tu tula i mai fale atasi moli sida tu le numela fitu lima mal fitu ono fitu lima le fa pe se la uros fu wafe
Lima se lau lea wa ave ese mai le polokalame whalau loa o le puipuinga soa vai tau mafa ma le Siapo Lautele. Ia ma le fitu ono le whapeo ave ese le vai ngā tupe mo tui puipui tasi miliona ma le iwa sifuru afe. Ia pe se mafuanga wa ta ua wa ave se nai pe mo mia e mo se fu malaloni ma le whaulang. Au whionga le whonga fono. Ia, se tūlai mai le. O te whiwsili atu le output 11, sutas. O le mtata aua tele le vaianga lea, le output lea, o nanga ia whale mai tele le mtotua. A leo mata wina, lua te se miliona le vaianga tupe o wha iti ai. O se vaianga tupe tele. Ma suru iwa afe, kui tia lo suru afe sai ai. Lea ua sau ilalo suru fitu te se miliona. O whiwsili la lea, o no le tatu te le maamlama o mai tūlanga o iei whale mai nei taimi. A le te lewa ngā tupe leo whai tia im tō tua. Lona lua. Whartala vai lisi vaianga lea pitusili on tātou polonga ni vai tau. A le hoi mata wina. O nā hoi whai tingo le latu tara tupe. Po le ane mafuanga. Al whala lava. Ia. Tu atu le malo. Tu sa yo whau la velu. Se whai loa mai al budget item no whionga. Output 11. No whionga minsta. Clinical, Ia, atono le whafsili le tato clinical. Sa o lea? Ia. Atono le o lea e iei le drop. O ngai ono sfultolu i a position. O laua transfer isi outputs. Malfalo alo. Siri, pore a vea whai tupe alu whatawina se lau fits fulu miliona, ono se lau fits fulu mali lima afe, wha se lau se fulu mali wha. Matala whatau le mtanga luenga le soi fua maloloina ma vaenga le wha mtalanga. O eo fina ngalo e isa ono mali ioe. Au ese lele ai. Ua manu malole ioe. O fea tonu le mele. Lea e miliona lea sa iai tausanga taluai a walei ma se mea o iai. Supplyinga i o tātou vaccines ma le fsilo la lua. O le tātou drinking water quality. Lea iai le se lau was fulu a fe lima se lau e tausanga taluai. A le fu le se mea. O le soi fua maloloina le tsau no e. Soi fua maloloina. Ia a le ua umala luatu fsilua mai vo le tau tua o penga tulai mai lau whionga tai o le tuangai. Whamsinonga. E tau tele lau whionga mei. Ia. E a fia ai le soi fua tātou tangata. Ia. Ai whamaruru atu o le i lau whionga o le vaenga le o le tua wanoa tua le taimi tango fia e tōli poti. A le fsili le ua umana a mai le tali o le fsili le whongfitalai. Whamsinonga mpulenga tau whamsinonga. A whai tupe alu whatauina. Ia o lo tula mai le whaula ve le vaenga le. Pe o le matau atu le whale whamasino le whaisawai le pe e le o yeise se tupe o toe whaanganga pina le 5 miliona le sa ye. A le la wha moe whatau nu whale whamasino po le asi tūrango ye. Ia. Tari me le malo. O la fo le... Tem whamal mole. Whain tau mai fsoswani mai le e tūlau po le output. Sfulua. Le tūlau e iwa lima li. Nau whionga ni mista. Whionga le whongfitalai. Mo sa wanoa. Ia, sau noa mai le. Whaftai mo le wanoa. Olo i tutono li poti le mātou komiti le. Ia, sau noa mai. Wenga tupe lea. Ia, a o le tali mai le mtanga le wenga. La wof whamatu atu i lalo le special account. E tāli aila matalia o le poloketi le i le ofisa whamsinonga sa longa. E sa o le whamsili sa ilwa ngā tupe le tausanga whal tupe taluai.
ia la lu fa se e atu le special account se Italia ia vanga mo mole o konkarwate ia me se foile ia vanga e ona tapena mo mo ploketi le lo fio Whaftai, whamnino le vaenga lea. Fesili, pore a vela o whai o tupe alu whatauina, luas fur miliona, valu se lau fits fur mali fitu afe. Ma le tolu tāla, ma tala whatau mo le mtanga luenga o whamasinonga, pūlenga tau whamasinonga, ma vaenga o le whamatalanga, o eo whinangalo e isa no mali ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Puna oa whale nātura ma le sio sio manga, au whai tupe alu whatauina. O whionga. Ia, se tūlai mai whale atu tolu le ai. Aftai, mua, ha mole lava le taui lea mo le energy crisis compensation. Taui hole le tolu te si mat 5 milion. I hia fsili ne sui pe whawhea on whasoa. A lea hoi mea ang vai tangata. Lona lua. O le tau singa mar whamai na o tato whale le tā ua. Fitu se lau afe tupe sa iai taluai. A lea ua pa umai lalo le tolu se lau mo tupu afe. Sili ea tolu se lau afe tupe o whaititia. O te whia mamlama po lea me o te lea ei le nei whaititinga. Ia a lea te le tui nei vaianga sa launga i tā ua o nei whale. Kauna tolu. O lau put foa, e miliona se tupe lea whaanganga e maua mai. Me o pe mika i al ka inga al kako wama kua. O te tau ona tiltilam o le te whia mamlama. Pe whawhewhea ona ave pe mika i e pe fia pe mika al kausanga. I ka inga al wama kua leo tātou, o taunu whaitete. Ia, malwhala lava. Ia, tua tule. Au whionga le whonga whitalai, o tātou public toilet maintenance and cleaning, ia o leo wa iai le pau, ona o leo transfer le vaenga le operating. Lona lua, o tātou energy crisis compensation, e tolu tesi mana family ona. Your compensation lea na afia ai ia tātou household ma pisinisi. Le taimi o tātou power outage man whaaloalo. Fesili, pore a vela o whai o tupe alu whatauina, tolus fun mari fitu miliona, lua se lau valus fun mari tolu afe. Lua se lau fas fun mari ono tala. Ma tala whatau mo le mtanga luenga puna oa whale nātura, ma le sio sio manga. Ma vaenga o le whamtalanga, o eo whinangalo eisa ono ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Leo ngā luenga tau whale pui ma le toe fuatainga. Au whai tupe alu whatauina, ono sifun mari tolu miliona, ia, sei tūlai mai ia whale ata le, tūlai mai mo. Aftai. O le tō nginga leo, sa 2 miliona leo, pa u ialo miliona. Ia mo se wha manga o lea, pa u tele, nuna nua. O lea lava le, tūlanga le tato fo mai whapitoho lea mai whafo mo le, tau tonga o mai, o foi o tata mai liul pathologist. Ia, le ua, e tu iai le si vanga tupe tele lea, lea sa tala mai o, ia vaenga man whala lava. Ia, le avano le fionga te tau. O le vanga tupe Interpol. Leo ua si ilunga le selau ono whaafe. E mwhai ana maisin whamtalanga e le mafuanga si. Ia, tari mali malu. O le ale budget item le lau whionga te tai le tuangai. O le budget item e lai, po le page. Ia, sfutasi lau fionga le minsta. Sutasi. O anga i lau fasiri a anga i tātou operating expense lau whionga. I tu lau se lau suru ono ngana whapertani. Oi se lau ono suka. Lau whionga i le whangwhtarai pe whaingwhisoani. Ia, sau no mai lau whionga te teifono. A maruru wat o le taletu le fasiri le pau i lalo le tupe whaalu i tongi ngā leo mai le 2 miliona i le miliona. Sa 2 miliona o no tāpenanga o tongi ngā le teimur o le whono o le tātou kiuka. O le vaenga tupe le pathologist. Le ie le lua se lau musfulu afe. Ia o la sa iei se fufuanga le mtanga luenga. E whasa launga luenga. Le la whaatali lava se qualified pathologist. Wow, ngā luenga ie e whaina whaisos fo mai. Ai o te minei, o lae iei
pathologist mai fiti. E whai masau e whaatino susuenga ia. I te mea vanuai, mai Siapo Lautele. Siri, po le avela whai tu... Ia, sei... Interpol. Ia, la foi li tu lau fionga. Whapetana. Ia. Ole tu lau sulta si whapetania me ia ele tau ana matou. Ona matou ta utua. Ona tau te sirafia. Ole pati te utau. Ato committee se so ni mai le vaenga le ole rent and lease le Interpol. Ole pe wa o fa teleina mai le iwa sufa fe anga se la wono sufa fe. Ia. Ia sa no mai le telefono ko soni atu ile. Taupu lea. Ia leo nai outstanding arrears o le tato membership le taupu lea ile Interpol. Leo se whamawina le komiti te mi whatata nua tanga luenga leo. Ma Siapo Lautele lava. Siri, po le avela whai tu pe alu whatawina ono sfuma le tolu miliona, ono se lau tolu sfuma le lima afe. Valu se lau fit sfuma le tasi ta la matala whatau mo le mtanga luenga o leo. Ngā luenga tau whale pui pui mo le toe fuata inga. Ma vaenga o le whamtalanga. O eo fina ngalo e sa no ma le ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. Palemene ma le kapeneta. Au whai tu pe alu whatawina. Ia, o tulai mai a. Sutei tau le tu. Lalo me o transactions on behalf of the state. Tu lau se lau no lima. So ni tuai. Mai le lima suru wafeta la mole. Atoa Samoa, fono atoa Samoa. Siri atu le tulanga lea. Na leo tatu te ese mai le. Taga renga le vai fafu. Wai ala hui wai. Ala hui a mai le luse lau wafe mo le fono lea. O la le se nga o wanga tupe nei. E se luse lau wafe lea le fono atoa Samoa meeting. I lalo le paketi le foreign affairs. Ala hui a mai ma le lima suru wafe le. Fono lava le tasi atoa Samoa meeting. Lalo le official palbia. Si da tu podade mafuanga. Ia, se tula mero fono. Ia, au fionga le fonga fetalai. Ia, le lopo se lima sfuru afe lea e fuafua moni me alofa. Ia, mo le atoa Samoa. Malfaloa. Ia, Palemene ma le kapeneta o whai tu pe alu what. Tula mai lau. Ilea. Ia, sau noma. Tau tele lalo le Samoa returnees. Charitable Trust, page 126. Leas fitsuluafe. Lea ua sitia se la wafe. La tauia au te manat ai o la tauia o te ngata soltu la fono. E atunu i fafo ma o toi fafo i mai i Samoa nei. Ma kiri ai o ngakere soltu la fono i Samoa nei. Se ia mai sfamtalanga i le tulanga o le selawa felea po o to'ofia le awhai. O la tauia wa iai tutolu o le trust nei. Tuna mero whenga minsta. Ia, atono si tanga le atoru sfuru wafe malfitu sfuru wafe. Le mawai se la wafe. Ia, o se fautuanga na au mai le kapeneta le iai si tanga le wa o mawai le whainga se la wafe. Malfaloal. Siri, po le avea le whai utup. O te fia mamlama pe o ko fia le awhai. O la tone soltu la fono o fafo i mai Samoa. O lo ye pe ne temi ne rea wel fit sulu afelea. Le whai o lato. O fionga ile. Ia, tula melo whenga te telefono komiti. Tula melo whenga te telefono komiti. Ia, whamalo lua tu ile fionga te telefono e le fisilingi e komiti pe o tofia le whai. O e o leo returnees o le sitanga o le mafuanga o le saule tato malo i le board o lo yesu i le malo o ye fo sui private sector i o le saule tato malo soani i ngalueina i le board wanga luenga fatino i le mtaupu lea ma le Siapo Lautele lava. Sili, po le avea le whai tu pe alu whatauina se furu ma le tasi miliona tol se lau fits furu ma le iwa afe. Fits se lau luas furu ma le tolu ta la matala whatau mo le mtanga luenga le Palemene ma le kapeneta
ma vaenga le whamtalanga o eo finangalo iai sauno male ioe. Au ese lele ai. Ua manu malole ioe. Tiute. Au whae tu pe alu whatawina iwa miliona malu se lau sifuru marfitu afe lua se lau wha sifuru martolu. O lo tula imai le fisili. O se matawina lau fionga ua. Tere output sia ua ese mai lalo. Ma tuol taim sa tu whatasi. Ia sa iei ilalo le. Mtanga le ngatasi. Le lau to avese le tiute. Avese ia le revenue. Ia pe le ave uma ia vaanga ia ilalo le revenue. A o output ta ua nei fa lima sutasi marsulua. O mea kau audit investigation, o mea kau whainga whawai, o mea kau loia, ia IT, tunanga pena, ala fisili la. Pe koe whatum, pe toi eini vaanga whapea ilalo le vaanga le tuti. E toi whatuina eini vaanga le division sia. Ilalo le vaanga o tuti. Ono leo pe falling off avese mo my positions avese mai matangata transfer ilalo le revenue alela o le intangata fa ngalwenga le ni ava no I lalo customs determinate ma fala lava ya lo fionga ya lo tula mai lo fionga te fono committee sa no mai lo fionga ile fontalai ia ole o vaenga le output sai e termina na tasil mtanga lwenga o lala o vai lava output te tarfia ngai lava mo le mtanga lwenga o tupe maua ma output se tarfia ngai lava ma tanga wengo tiute ma falo te lava Fasili po le avea le fai tu pe alu fatawina iwa miliona valu se lau se funu ma le fitu afe lua se lau fas funu ma le toru tala matala fatau mo le mtanga ia sauno mai lau Fasili atu I vanga tu pe ia sau I lalo page 142 revenue to the state ia on sa waile lalo sa ono sa lau fixu ono miliona e le tausanga lea na tenei a o lea e sa lalo le domestic funding e le se mea se ia mai sina se vanga nala lalo le non-tax revenue o lo iei le vaenga faselau valsuru faselau valu miliona se ia mai na sina whamtalanga. Ia. Tuatu, ia, o lo tula mai le fionga te telefono committee. Sauno mai. lo fionga ile fontalai o le on se lau fitsfulu ono miliona fitse lau toso tasi afe valu se lau sfulu valu tala ile vai taimi au tasi mtanga luenga o te milane o le fase lau valu miliona valu se lau fisu tolu afe fase lau valu tolu afe tala o le tupelea o le fofoina e koleti e mtanga luenga o tiute a o le difference on I estimate e collect a wina e mtanga luenga o tupe maua ma falo lap Fasili po le avea le fai tupe alu fatawina iwa miliona valu se lau se fulu ma le fitu afe lua se lau fas fu martoru tala matala fatau mo le mtanga luenga o tupe ma vaenga o le famtalanga o e finangalo iai sauno ma le ioe au ese lele ai ua manu malole ioe tina mata mai tai ya tina nu ma fioanga ma so tai ya fai ma tupe alu fatawina se lau ma le fitu miliona se lau ono sfur ma le fitu afe valu se lau lua sfur ma le iwa tala o lo tula i mai le fau lave ia le lava lo fionga o e tu lau se lau lima fa fai le ina ia o le whanau laiti le mai early childhood development le sa whao ngā ina i le lua se lau lima sfuru afe a le wana se tupe mo le nei tausanga wha tupe la sa valia po le ale se tala e wha mamala mai le vaenga o le toe e se wha tawa ino nei whanau aiti ia ia se tu atu committee mari malo tuna mai lau fionga ni stau se lau lima ia lawa fionga le fong fetalai ia ole ile yo lo pata wa la balta to early childhood lawa fionga ai ole lua se lau lima sulu afelea ia e pe relate le kako ile fono sa fatino ina ile lua olua palu olua lima mal falol
Sili po le avea le fa tu pe alu fatawina Le vaenga le Sono in mai. the District and Community Development Program. Tasi le malima le sa 5 miliona. Le ua iwa sultasi tes malvalu miliona. Se ito e o mai po le atonu le mele la ngai. Ia, whaftai lau whio pe taitai. ya E ona maua o le 1.8 nga le tasi tes malvalu miliona na watu paketi le tausanga whaltupe nei. Ia tasi miliona le na watu tasi le tausanga watu anai. Ai e le miliona o le si tu maro le whatanuinga malwhala. Sili po le avea le fa tu pe alu fatawina se lau ma le 5 miliona se lau ono sfulu fitu afe valu se lau lus fu maliva tala matala fa tau mo le tanga luengo tina mata mai tai ya tina onu manga so tai ma va enga o fam talanga o e fina ngalo e sa no male yoi au ese lele ai ua manu malole yoi ngaluenga fela wa inga matinga ese au fa yo tu pe alu fatawina lima sefulu ma le valu miliona lua se lau sefulu tala lima se lau sefulu afe lima se lau sefulu ma le lua tala o lo tula i mai le fisili Sai, whainga whawai al malole ala ufionga mai nga se lau fitu lima. Pea se singa ma o le puma mai la whai ma la vai. O le ua vese uma atoa vai ngā tupe ia. Nono winga la o le ale toi whaia ia ngā ruenga pea. Po le ane mafuanga e tāu o tele. Mea ia wa se singa ia ma inspection si e mea nei. Le ane mafuanga wa vese ai, dona lua. Wha tupe ina le o le tupele ave miliona ngal mla valele ile se me fenga luenga po me fa tau mai tupe fo le ale ape space de va ngale miliona le pa ya ma fa la ya tu watu le vanoi committee ya sa no mai lo fenga te telefono o committee Lo fiong ele Fonotaga fisile toa le tasi miliona le refer ia le ave le samo e Port Authority sa olea fa mulmulla ia ole toi fa le ia o ngaluenga fatino especially mo i tu tau safety ma security la ve ma security cameras ma mai tuna mai fa rote lava fisili fonga fon ya o lo wa no mudi ya le ori o fisili na al mafuanga na lo fionga e lu ele utalia mai le va ngata ua le division va nga tupe atole o ve se ya se singa po e se al mafuanga ma le sila va nga le tfie lua pe sia ua to avel tupe le mla valele o le e ala to tupe le pe o le wa lu le fioli security mtu lang wa pena wa e ale to foding ma to fa tupe to le malo e va nga tele le ma fa la ya tu le mai lo fionga mista Fonotaga o le tūlanga lava leo tātou sanitation inspection o water sector provision i o leo transfer o mai le implementation output i lalo le operation malfa lalo Sili, po le avea le fa tu pe alu fatawina 5 miliona lua se lau sefulu afe 5 se lau sefulu lua tala matala fatau mo le mtanga ngaluenga fla wa inga matina ese ma vaenga o le famtalanga o e finangalo ia isa no male yoe au ese lele ai ua manu malo le yoe lo ye sili au fai tu pe alu fatawina 5 miliona valu se lau fas fruafe tol se lau tol sefulu tala sili po le avea le fai tu pe alu fatawina 5 miliona valu se lau fas fruafe tol se lau tol sefulu tala matala fatau mo le official lo ye sili ma vaenga o le famtalanga o e finangalo ia isa no male yoe au ese lele ai ua manu malo le yoe pule masu tu sili au fa yo tu pe alu fatawina fa miliona tol se lau fas fun male iva se lau fits fun male 5 tala fasili po le avea le fa yo tu pe alu fatawina fa miliona tol se lau fas fun male iva se lau fits fun male 5 tala matala fatau mo le ofisa o le pule masu tu si au ma vaenga o le famtalanga o e finangalo ia isa no male yoe au ese lele ai ua manu malo le yoe komisio fainga palota au fai tu pe alu fatawina tolu miliona iva se lau male fitu afe male ono se fulu tala fisili
Po le avea le awhai tupe alu whatawina 3 miliona iwa se lau ma le fitu afe ma le ono sfurtala ma tala whatau mo le official commissioner o whainga palota ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sauno marioe au ese lele ai ua manu malo le ioe. Whai lau tusi o le fono au whai tu la fono a whai tupe alu whatawina iwa miliona se lau fitu fumatas. Ia, olo ia ni sili sauno mai. Ia, lea le sili atu ai lau fionga le fonga fitalai. I tato wanga tupe ia alu komiti. Ho ola vea inga malauni o ka komiti. Ia, me whara lama. Ia, po ola vea i malauni o komiti. Ia, tulai mai le komiti ma le alauni o komiti wha Palemene. Masalo le sao leo le. Ia. Tuna mele fionga le teitei whono komiti. Ia, lau fionga i le whomftalai, olo i lalo i le civil list le whasela wafe. Le i le pei al tato edo i le Legislative Assembly au le tonu le civil list. Lo fionga. Sili, po le avea la whai tupe alu whatawina iwa miliona se lau fits fun maritasi afe tol se lau fits fun mole ono tala. Ma tala whatau mo le official whai lau tusi o le fono au whai tu la fono. Ma vaenga o le whaamtalanga. O eo finangalo iai sau no mali ioe au ese lele ai ua manu malo le ioe. Komisino sulfa inga au whai tupe alu whatawina tasi le miliona valu se lau fits furuafe, 5 se lau valu se furu ma le tolu tā la. Sili, po le a avea le au whai tupe alu whatawina, tasi le miliona, valu se lau fits furuafe, 5 se lau valu se furu ma le tolu tā la. Ma tala whatatau mo le official komisino sulfa inga ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sau no mai le ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisi o le au whainga luenga o ngā luenga le malo. A whai tupe alu whatawina se furu ma le ono miliona iwa se lau lua se furu ma le ono afe wha se lau iwa se furu ma le toru tā la. Fisili. Po le a avea le au whai tupe alu whatawina se furu ma le ono miliona iwa se lau lua se furu ma le ono afe wha se lau iwa se furu ma le toru tā la. Matala whatau mo le komisi o le au whainga luenga o ngā luenga le malo ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sau no male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Whainu mela wha maumawina, au whai tupe alu whatawina, 1 miliona, fitu se lau, iwa se furu ma le 5 afe, 5 se lau, 1 se furu ma le fitu tā la. Fesili. Po le a avea le au whai tupe alu whatawina, 1 miliona, fitu se lau, iwa se furu ma le 5 afe, 5 se lau, 1 se furu ma le fitu tā la. Ma tala whatatau mo le official fo inu mela wha maumawina ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sau no male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Ngā luenga tau ala manuia ma tina e al malo, au whai o tupe alu whatawina, 2 miliona, iwa se lau 5 se furu ma le 2 afe, wha se lau 2 se furu ma le tasi tā la. Fisili. Po le a avea le au whai o tupe alu whatawina, 2 miliona, iwa se lau 5 se furu ma le 2 afe, wha se lau 2 se furu ma le tasi tā la. Ma tala whatatau mo le mta ngā luenga, o ngā luenga tau ala manuia ma tina e o le malo, ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo ei sau no ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Ta alonga malanga oa mo le fia o tangata. Au whai o tupe alu whatatauina, se furu ma le tasi miliona se lau 1 se furu afe, ono se lau ia o lo tulai ono se lau ono se furu ma le valu tā la o lo tulai mali fisiri. O le lua se lau afe lea sa tu ese mo le Friendship Park. Le hole i tu o le wa vese. Ai matawina e mo mia tele tupe e po fele wa vie. O ne mo mia tele tupe le maintain ai le. Il tato paka le Friendship Park le. Po la mo vese ai. Pardon. Ya fionga fo vitalai. Ia o lo tulai mai foi ma le fisili le. Ia sau no ia lo fionga. O le fisili fi mamala mai o le
Vai ngā tupe nai whanganga Sports Development Fund. Ngai soi foi lalo ma le Friendship Park. Sa lua tesi ma le 5 miliona sa whaaluina i le tausanga wha tupe o tonai. E ala usi inunga le onga milionga. Papsili atu po le alma foanga le ale me whaonga inwa ngā tupe lea. Ia te watu le tūra i mai le te whono le komiti se. Sao mai? Ia, lo fionga whonga talai ke whisoni atu le. Tari siri leo le lo se la wafe sa e Friendship Park sa whaanganga e Friendship Park bole tau sanwha tupe luo ua whaluo luo lima o nā ua feature i tonu le output 6 i le tau sanwha tupe nei o si tanga ma le lua tesi ma le 5 miliona i le 1 miliona o se tasi le vaenga o le anamatau o le vaenga whauwhai o le uwhatino tau sanwha tupe nei o le 1 miliona allocate i Sports Development tau sanga taitasi ma whalo te lava. Sili, po le avea la whai o tupe alu whatauina se furu ma le tasi miliona, se lau ono se furu afe ono se lau ono se furu ma le valu tā la. Ma tala whatau mo le mtanga luenga o tā longa malanga oa mo le fia o tangata, ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo e eisa ono ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisi o le toe fuata inga o tula fono a Samoa. Au whai o tupe alu whatatawina, tasi le miliona, 5 se lau malefitu afe, 5 se lau valu se furu malefitu tā la. Fesili, po le a avea le au whai o tupe alu whatatawina, tasi le miliona, 5 se lau malefitu afe, 5 se lau valu se furu malefitu tā la. Ma tala whatatau mo le komisi o toe fuata inga o tula fono a Samoa, ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo iai sau no male ioe. Au ese i lele ai, ua manu malo le ioe. Whanua ma fuanga whanua, au whai o tupe alu whatatawina, se furu ma le tolu miliona, 5 se lau ma le iwa afe, wha se lau iwa se furu ma le tasi tā la. Fesili, o le avea, ia, o lo iele, e o nā fia malam lava po o fea lea ua ave iai, ma ngā tupe ia ma komiti ia le komisi o lea o whanua, whaanga nuu. Ia ma le komisi ma le pule wha mau whanua. Le sai vai ngā tupe ia lua se lau suluono afe, ma leono suluono afe. Po ona mea ua le to ie komisi, pe e se alma fuanga, a mole. Ia. Fuanga whanua, komisi o fuanga whanua le ano liule o le fasili. Ia, olo tula i mai le whionga te teifono le komiti. Ia, lau whionga te whongwhitalai, ia whiwhisoni atu le taupule, o lau i lalo le output 5. Lau tu whatasi le output 5. Ma whalaro te lava. Fisili, po le avea le au whai o tupe alu whatauina, se furu ma le tolu miliona, 5 se lau ma le iwa afe, 4 se lau iwa se furu ma le tasi tā la. Ma tala whatau mo le mtanga luenga o whanua, ma fuanga whanua. Ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo eisa ono ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Tupe maua, au whai tupe alu whatauina, iwa miliona, se lau tolu se furu ma le ono afe, fa se lau se fulu ma le ono tā la. Fisili. Ia olo tula i mai le whale ata tolu mo le fisili. Ia ona o lea o tātou wawai atu I tupe ia ua fuafuaina e maua mai. Ia au te leo mautino wa lea ua fualinga mai o whataunu isi vaenga o le navatau, a leo whataunu ina isi vaenga pe afsiri atu. A leo tātou te iloa, e te le ia vaenga ia la whaititi ai ia la fonga. O le voi la sifi lunga le threshold ma le suli mafe lusu afe o tongi maulalo e le to ise tong o ia le se la fonga tu sa no la fonga le nga tailea o corporate taxes ia ma isi business tax le la causa pa u mai lalo ma o va nga tu petele ia le ke le kupel malo e la fonga e fa fea la po la fu fonga o iai Whionga te whāno. Ia olo tia mai lau whionga le ministasa o no. O te mine ere e se swinga laua matanga ngā lue tu la fono. Wai mua na wha lei tu la fono ma wha sao lei. I ona whita whailo swinga i mai tele tono lua whilu ono lua whilu fita. E ama taile vai ngā pio na i le whala ulo e nā watau, ma le whala lava.
Fesili po le avea le au fai o tupe alu whaatauina iwa miliona se lau tolu sifuru ma leono afe fa se lau sifuru ma leono tala matala whaatau mo le mtanga lewenga tupe maua ma vaenga o le whamtalanga e o finangalo iai sao no ma le ioe au ese lele ai ua manu malo le ioe au whainga o tupe alu au whaatatauina luafe lua sifuru ma le lima luafe lua sifuru ma leono iwa se lau lua sifuru ma le tasi miliona lua se lau lima se fulu ma le tasi afe, lima se lau lima se fulu ma le tolu. Fesili, po le avea le au whai o tupe alu, au whaatatauina, iwa se lau lua se fulu ma le tasi miliona, lua se lau lima se fulu ma le tasi afe, lima se lau lima se fulu ma le tolu tala, ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo e isa o no ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Fesili, po le avea le whamtalanga ma vaenga o le tulafono, o e u finangalo iai sao noa mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upulua, whaamatu uatu ma le whaatatauina o le iwa se lau lua se furu ma le tasi miliona, lua se lau lima se furu ma le tasi afe, lima se lau lima se furu ma le toru tala, mai le whaaputu ngā tupe le matanga luenga o tupe. Fesili, po le a avea le foi upulua ma vaenga o le tulafono o eo finangalo iai sau noa mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi uputolu, whaamatu watu ma le whaatatauina o le lua se lau lima se fulu wafe mai le teu ngā tupe le tausi ma vaenga ale malo. Fesili, po le a avea le foi uputolu ma vaenga o le tulafono o eo finangalo iai sau no mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upu wha matu watu ma le whaatatauina o le lua se furu ma le fitu miliona. Ono se lau toru se furu ma le fitu afe. Lima se lau wha se furu ma le fitu tala, mai le whaaputu ngā tupe ale matanga luenga o tupe. Fesili, po le a avea le foi upu wha ma vaenga o le tulafono o eo finangalo iai sao noma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upu mua ma le ingoa, foi upu mua. Ingoa pupu ma le amatanga, tulafono le whaatatauina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono. Fesili, po le a avea le foi upu mua ma le ingoa, ma vaenga o le tulafono o e finangalo iai sao no male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. E whasila atu o whanga solo nei le tulafono tau whaofi, o le whaatatauina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono. E au noa ma se teunga. Tolu, tulafono tau whaofi o le whaatatauina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono, fai taunga whaatoru. Tulai mai lau fionga le minsta o tupe. Lau fionga i le fonga fetalai. O te whaatu le lafo. Ina ia fai tauina nei le tu la fono tau whaofi. O le whaatauina o tupe lua olua lima, lua olua ono. I lona fai taunga whaatolu. Whalua le fionga sui Palemene. O le minsta o le talonga ma alanga o fia ia e whapea fōni minsta o whamasnonga. Sili, po la whaitawina nei tu la whono tau whaofi o le whaatawina o tupe lua fe lua sifuma lima, lua fe lua sifuma leono i lona whaitaunga whaatolu. E o finangalo iai sa ono male ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Sto la fono me fatanga ina il fatta wina onisi o faingo tupe me fa putunga tupe me tanga lengo tupe mal tunga tupe le tosma vaenga le malo malona fa ngai ne fa to nga lengo fatino mo lengo fatino light e tu ina tu tanga lengo mo ofisa nga lengo fatino e tu ina tu isi vaenga manga lengo o foi ave msu le malo mo le to sang fa tupe fa wini la stolz flu yoni lo afi lus flu wono to sang fa tupe lo afi lus lima lo afi lus flu wono. O te whasile sila atu wa mai au na whanga solo le tula fono tau whaofi o le whatatauina o tupe, lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono le Palemene ua poto, ma ua whapea o na pāsia le mauta.
O le ala la foia le fanga le uta ale ofi. Awa o le wali le uta le solo. Ina wa asa le tupolata i le puapu. O pa ia ma mamalu o sa foi ma fainga o le tatu mota. O le autu pale ia i le tuu o le uluvai. Ua i u le pi ioa ma ua soli liu pi iama foi lo tatou a leanga i le tau mawhainga o le tatou tala o le tupe. Ma alo fai o le faiva, whawhitai mo le whaatama soali inga. Tatou tapua i la ia faiva o le malo i lona whaanga o i inga. Ai mo o mia tele lo tatou ngā lulue so tau au ma le lango i ai. Ina ia maua se tali o mana onga o le atunu. Whamalo le usfono. Whaftai le ono sai ma le whapale le paia o lo tātou Palemene. Tā lofa i lo utou whaaonga ngase i le au ma le pō. Ona lo utou manatu se manuia mo si o tātou watunu. E le i whaingo fie. Ai whaftai le mamalu o usunga fono uma. Sa toa lava le tai ma whaatino i le whaaloalo la tātou ngā luenga. Ma lo whaftai vi ia leri. A whai fwoi wasala le la manga i le whatautainga le fonga fitalai. O te asu atu vai malu i o tau fina ngalo. Ia alolofa ma wha ngalo se aleu. Sa moa ma lau tapua inga, iau tu langa wha lupe ina. Se wa wha malo whaftai mo lau talo ma lau tapua inga. Ua manui ai whaiva o le Palemene. A whaifoi wa iai se ngana le Palemene ua sopo utu sa moa i lau whafonga tapua i mai. Mātou te whaato ese atu. Ia lofa ma wha mangalo mai so mātou se se. O le tatalo, tauia ina ia tu mau wha manuanga le atua si o tātou watunu. E tapua i mai al sau wha i ngā sui o matanga luenga. Ia fionga i ofisa whaari whaavai. O ofisa sili o pulenga o matanga luenga ma whaala potonga tuma oti o le tātou malo. Whawhetai mo le tapua inga. Ai mai se o la utou au nanga lango whaawau. Alofangia e le atua lo utou vala awina. O lo tapa au iai le whaatonu folau a le malo. E whawhetai atu foi inisi o le mamalu o le atunu. O lo tātou mafuta pea, ma sao tātou mafuta pea ia tātou tau alumanga. Whawhetai mo le tapua inga. E le whaangalo foi au na ese sa whitai tunga le tautuaina o le tātou tau alumanga. I le nā vai aso, ma le nei vai aso. Lau fionga il ofisa sile o pulenga, ma le au whai ngā luenga, le mta ngā luenga o fisota inga, ma whamatalanga te konolosi e ala i le au nanga a le lua api, ma le TV iwa. Lau fionga il komesina o le leo, ma le mta ngā luenga e ala i le au nanga whai pea malu o le malo. Mo le puipuinga o le saunga le mu o lo tātou maota nei. Lau fionga il komesina ma le pulenga o au nanga tauti nei mu, ma whaalave tutupu whafuase. Lau fionga il ofisa sili o pulenga ma le au whainga luenga le whaalapotonga o le malosi wha elitise le EPC. Ma le ofisa sili o pulenga ma le mtanga luenga o tālonga, maala ngā oa mo le fia o tangata. Whawhetai tele mo a utou au nanga. Whawhetai tau tua malo, whawhetai tau tua tunu. Whamanuia le atua i o utou vala awina. Na o se whamanatu al fonga whitalai a tātou komiti wha Palemene. A lolofa, ua tatau ana sa ili au tau taitaifono, masui taitaifono, ma whaatu langa le whaanga solonga o le iloilonga o ngā luenga. Ua tu inatu le fono au whai tu la fono. A sila le tātou pepa o ngā luenga. Ua tofu malava komiti ma ngā luenga o iai. O le tele o ia ngā luenga e te tau ana li poti mai le fono au i le fono tanga o te sema.
lua fe lua sifuru ma le lima. Tu sai mai ainga o tātou tu la fono tu mau. Ia manatua, e mai ar tātou fono le nei, o na toe fo i leo komiti le maota to filau eti ale sana i mulinu mo au tau Fonotaga. Sei tau tua naane au tau pepa e whao ngā ia au tau wilo ilonga. O le afso soani atu fo i lau whai ngā luenga i le tūlanga. E more sila fia, o tau lima ina fo i le tātou ofisa le whaka, ua ia i aile to tongi o alauni i mo tau Fonotaga. A mui au tau. Pea o tātou tatala, i alo whangia le atua le afio atu o le tātou maota i le nei a fiafi. Tālo sia fo i le pui pui ngā lona nganga, e mau ai se whai ngā malo longa fi le mu i le nei pō. A e tātou te lei tolo pō, o te talo sanga atu le afionga le suis fono mo si umu. Se e saunia se te talo e wha umai le tātou fono. Tātou sisi whātasi le fu o le manu malo, le whailunga koluse so whatamale alo ma le nganga paia. Mātou whāwhataia lau fio le netu lau le afiafi. Wa e whaafonga i ngaluenga whātino lau Palemene a Samoa. A mata mai lava le lava i aso se i audia foi le netu lau le afiafi lo mātou atua. Whaafitai lau piupuinga leo leoa i tonu le nei Palemene. Tonu foi se o mātou atunu le lana tāpua inga. Wa e mele manuia whaiva se o mātou nei Palemene. Mātou te whaafitai foi lau o fio i le netu lau le afiafi. Nisi foi o i la tau o le mawhai foi o na whataunuina o mātou tiute mawhaiva. Ona o le ngase o le tino o le mwhai ai o na mātou. Whātasi le nei afiafi. Mātou te whaafitai i au puipuinga, mau leo leonga i ate i mātou lo mātou atua. Mātou te talo ni nei afiafi lo mātou atua. Wa e whaafonga le whelaflafo inga lau Palemene. E ala i luna ta mau a inga. Le whaasoa ina o le ta mau a inga. Leo wa whaafonga lau o fio. Ua tali le mātou tāru sanga e pei o na mātou ilo i na ilo mātou atua. Mātou te talo foi le atua le nei tū lau le afiafi. Ia sa moa lana tāpua inga, mā lo whaafitai. Wa mā fuai o na ae, ma le manuia le whaiva lo watunuu lo mātou atua. Mātou te talo foi le nei tū lau le afiafi. Mana tua foi le tai se o mātou watunuu, i langa fionga i le Palemia, o le mātou valavalai. Ono sa ilinga malos. Mātou te talo i lau fio. Le mana o le wha malolonga. Ia whapena ona pai atu i ai o wa au alofa. Whafosia le malos. Toi taliu mai wheiloai ma lau Palemene. Whau au whatasi o mātou tiute pe o na mātou tofi ai. Mātou te talo foi le nea fiafi. Whamanuia i lana fionga i le fonga fitalai. Le sui fonga fitalai. E whai ina o le mātou fono e pe o na masani ai. Iai leanga le leo o lau o fio. Foa i le malosi o le tino, ma le mafau ai meise le anganga i langa fionga i whai ina o le mātou Palemene. Mātou te talo e whamanuia foi. Ia fionga i sui Palemia ma kāpeneta. Whapele loa le nei Palemene, i o mātou whaiva lo mātou atua. Te talo foi le nei afiafi. Whamanuia se o mātou watunu atoa. I lana tāpua inga whaafonga i le nei tūla le afiafi lo mātou atua. Mātou walau foi lau o fio. O ai o fia maua lau so soani i e ilo wanga le lei whaasoa mo i la tau lo mātou atua. Ta talo whapitoa foi mo le ofisa o le fono lo mātou atua. Le tausi inga le puipuinga foi o i mātou i tono le nei Palemene. Mā lo whaafitai. O i lava le mtanga luenga sa iai longa sao ia wale fontanga le Palemene i eilo wanga le lei whaasoa mo i la tau le nei afiafi lo mātou atua. I le toi tali watu sui mamalu umore nei Palemene o latou a inga lo whaatali ia whape nao ne tulo inga la ua fio o moli le soifua ma le ola whape nao no wheloai ma a inga lo mātou atua. Mātou wala au foi le nei afiafi. Se teime o le pō la mo moe lo watunuu, lau Palemene, i mātou uma,
ia whapea o ne iai leanga le lei o la ua fio lo mātou atua. Whapea o ne mātou wala whai le tai au mua o mātou fōringa pea i la ua fio. I o mātou se mani o mātou leanga. Mātou te to ele o mātou vai. E ala de tongi olanga saunia e lo walpele ina ia mamanga lo ai a mātou nei ang sala. Ona o Yesu i le sua whatamale alo marangang paia. Amen. O te whasisilatu wa tolo pōnei tau ala manga le whono au whai tu la whono, se iau lia le aso lua, aso se fulu male ono te se malua afe lua se fulu male lima, i le utu la iwa tolu se fulu, i le tai au.